Samuel Wolo ni je Enyɔ le. Wolo le Sane. Samuel Wolo ni je Enyɔ le. Samuel Klɛŋklɛŋ Wolo le no chamoni. Ni no ekrede ni Ejwɛ David manche yeli. Shishi je min le David ye manche Yuda pe. Awie no he keje Klɛŋklɛŋ itso kata itso Ejwɛ. Shi fe sele ebacho Israel shikpon le hu manche. Ni ayo no he ye Yitso Enumɔ kata Yitso Nyɔŋmai ka Ejwɛ no. Wolo le gbasane le ficho. Egbano ni David fe beni eto eyake eba le manche yeli le minle. Boni afe ni ena shifi mojugban le. Eke shiaten ke manse henyelo efe plesan di enche. Wana David ake gbomoko ni hi onyumo no eyi ojugba ni esumo onyumo hu. Asan emambi fie se pen. Shi wana David ake moko hu ni emusun eshan le kra keji eto owele. Asan keji eta onokole igba ena ake efe eshapu ni ekena. Shibeni nuncho le baloneta nke esha ni David efe le afon ehiele. David plan no ake efe efon. Ne plan eto eni na anyumo ba agbla le no ake isa. David shihinle ke modern bossa Israel bi ahie bosoni afi Ekome ase. Be mi ni amejakule yo hijra mo mi ni amenta o manchele. Eha mambile bi ake ata mokoni je David mi. Koni awole mancha ha me. Ame minta mokoni eji David shwe ni ba ahishi tamo David. Koni ebaye manchele. Wolo eminjira mo ene. Klɛŋklɛŋ David manche yeli ye Yuda. No ye Klɛŋklɛŋ itso Klɛŋklɛŋ kuku kata itso Ejwɛ kuku niji Nyɔŋma ka Enyɔ. No se David manche yeli ye Israel. No ye itso Enumɔ Klɛŋklɛŋ kuku kata itso Nyɔŋma Enyɔ ka Ejwɛ kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ka Enumɔ no. Ni no hu ye minjira mo Ejwɛ. Klɛŋklɛŋ no ji manche yeli le shishije. No ye Yitso Enumɔ Klɛŋklɛŋ kuku kata itso Nyɔŋma kuku niji Nyɔŋma ka Nɛɛhu. No se David ke Bathsheba. No ye Yitso Nyɔŋma ka Ekome Klɛŋklɛŋ kuku kata itso Nyɔŋma ka Enyɔ kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ka Enumɔ no. No ni je ten na agbai. No ye Yitso Nyɔŋma ka Enyɔ kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ka Ekpaa kata itso Nyɔŋma Enyɔ kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ka Ekpaa. Ni enamuji na gbe afile. No ye Yitso Nyɔŋma Enyɔ ka Ekome Klɛŋklɛŋ kuku kata itso Nyɔŋma Enyɔ ka Ejwɛ kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ka Enumɔ no. Agbene nye ha wobo agmale konkron toy. Klɛŋklɛŋ itso David no ake Saul egbo. Saul gbele se beni David kwese kejeta ni ifa ke aplene Amalek bile bale. Eba hinshingbi Enyɔ ye Ziklag. Ni gbini je etenle no le. Saul tabilo ele ko ke ehe atade ni echire ke ete hu mulu ba David mo kejeta le na. Beni nu le she David hiele. Ehu egbeshi ne ke hie bushi ne koto David. David bi nu lake ne gbojo ba ne. Nu le to yake Israel Israel mi jofu keje ke ba ne. David sa ebi nu lake teni bi amintamoten. Gba mi nu le hre no ake watabi lo ele ejofu ye henyelo ele ahie. Agbo baba o di enche. Saul ke bi Jonathan fe enyonyoy. David bi oblanyole ni gba le Sane lake. To fe ten ole ake Saul ke bi Jonathan egbo ihu. Oblanyole ha David heto neke. Eni ana ni miyaje Gilboa gon le no. Ni miyani na Saul na egbo ekpon le no. Be mi ni henyelo ele ahwili ke okpongo no ta lo ele mi mbenkele wale. Beni Saul fuehe ekwese ni enamile. Echemi ni mihere no ake. Ofaine na ami. Ebi mi ake bonamoni. Mi je na ake ofaine Amalek nyojimi. Keke ni eke mi ake. Chioba n'oba gbemi. Eje ake mi emomi. Che wala fi o ye mimi. No ewole mi chi mi benkele ni mi gbele. Eje ake mi na ake eshigbe mo na esele. Bofe boni fele eyi nan wala. No sele mi je mancha kekre ni fie icho le
ke gani ewoye konle ni mikeba habo minu nchone keke ni David mo ehi atade lemi ni egbla leye ireson ni ehohina me fe ni fata hele hu fe na kan ni ameye nkomo ni amewo yara ni amefo ni amehima ke ashigbeke ye Saul ke bi Jonathan ke yehu amambi ni enyonyo ye talemi le ahiwo David bi oblanyore ni gba Sane lake na gbanyojibo oblanyole here no ake gboniji Amalek nyoko bi jimi keke David bi lake meni hewo no shegbeye shi onyo wo ni no no ke patamo ni yehu a efole mu le hie ne amro no keke ni David che oblahin bi la temokome ne ke Charlotte no ne ogbele ni echo oblanyole no ne egbo keke ni David ke oyi so atre bodienche ejaka bodienche na agbo eyi oda se eshibo ejaka oke migbemo ni Yehowa efole mule David fo Saul ke Jonathan keke ni David ke lala ne fo Saul ke bi Jonathan ni efa ke achon Yuda bi le lala ne ama lala ne ye yashe Wolo le mi ao Israel onunya le ehi ekpata ye ogonpo ela no ne ta ete ni kakalo enyonyo ene nika agba ene gat akachi ene taye Ashkelon brohuam koni Filisti bi la bi yele akanya ni fon lo ele abi yele mintumo nyege obo agonji bo lonu aka nenyeno ni nyeno ngoji angla ija keje abule kakalo ele achenyi leye ke Saul chen lepo ijake afon himudon meni nyonyo la alale ke kakalo ele hu afole Jonathan gaile ekun ise eflo kejehe ni Saul klantele hu gbe enyelo ile asimo Saul ke Jonathan amewala bemi ni amehe fel amegbele mintete amemingbla amehe yo yafo okropompo ni amehe wa hu fejata ni Israel biye ni fo aso woni bu monye mama chujin fefeji ni hanya shikadwine nye hwenye tade anole te ayeten ni kakalo enyonyo ye tate ntuntu Nɛɛhu agbe Jonathan ye ogonpo elano osane mindomi minyemi Jonathan osane engo mi na akeho osomo no kesumo mi leye na akpe efeye asomo tete te ayeten ni kakalo enyonyo ni tawuni hu ahie ekpatane Yitso Enyɔ awo David Yuda manche enesele David abi Yehowa ni yake animiya ni miya ngo Yuda majinle ekolo Yehowa hala heto wake ya David biake mema no miya Yehowa to yake ya Hebron no ewole David yinkete Hebron le ke ngamenyole Ahinoam Yezreel yole ke Abigail nijinaba kamenyole uklanfole David ke hin tabilo ni fata hele ke amengamele ke amebi fe hute ni ameya Hebron majinla mi fesele Yuda hin le ba Hebron ameba for David mu ke wole Yuda manche beni agba David ake Yabesh Gilead bi le jimeni fu Saul bonyule David chumba fu ekete Yabesh Gilead bi la ngo ni akama ake Yehowa ajonye akenye funye nuncho Saul nyeke fele ejroneke Yehowa asumonye ke somoni benagbe ni eyenya nukwa ni mihu mafenye ejron mato na jan ye noni nyefe nehiwo mewole nye wajanyehi ni nyefia eka ejake nye manche Saul egbo ni Yuda akuchole epafomimu kawomi amemanche awo Ishboshet Israel manche Saul tache Abner ne bile mo Saul bi Ishboshet ke jofu ekete Mahanaim ni jen eyawole Gilead ke Asher ke Yezreel ke Ephraim ke Benjamin ke Israel fe mancheye Saul bi Ishboshet afi Nyɔŋmai Ejwɛ ke Enyɔ bene ebo mancheyeli ni eye manche afi Enyɔ Yuda kuchole pe keke nye David se David ye Yuda manche Hebron afi Kpawo ke nyoji Ekpaa Israel ke Yuda wu Abner ne bile
ke Saul bi Ishboshet chujin le je Mahanaim ni ameba Gibeon. Joab Zeruah bi le hun ke David chujin le fa ni ameke Ishboshet chujin le yakpe Gibeon pa akpole na. Mene me bu akpa akpole he afa komene ni mene me hu bu akpa akpole he afa komene hu. Keke ni Abna ke Joab ake. Agbene ha oblahin bi le aba ameba ka amekpo an ye wo hie. Joab here no ike ojogba amemimba. Keke ni me Nyɔŋma ke Enyɔ je Benjamin bi ni ji Saul bi Ishboshet se bi la ten ni ameke David tabilo le hu aten me Nyɔŋma ke Enyɔ yaka amekpo an. Amete mofen momo ehinye lo Yitso ni edu ehinyo le mawu ankakla ni amefe ame ahweshi ni amenyonyo Ekome. No wale acho Gibeon kpone mi heni Sane ne ba yele ake kakla ngano. Tani awugbilem ni yawa na akpa ni David chujun le wu Abna ke Israel bi le foi. Zeruah bi Yitɛ, Joab ke Abishai ke Asahel yetale na agbile. Ni Asahel amete moni juofoi tamongano songaile klofoi hwe Abna se. Ni eje Abna se Ekpaa ni nejunlo abeku. Abna kwese keke na ebila ke kwe Asahel boni Asahel here no ake mini. Abna ke Asahel ake Kpawo ni nejunogbe lo beku kono mo oblahin bi ile koni oshon itawu ni yeden. Shi Asahel ekplen ake ekpale ye Abna se. Abna kuse ike Asahel ake pale mo no ko se ni oya meba no ba ha mini ni akpa ye ono ne. Tema fete ma wo mi hie no ye onyemi Yoab hie hu keji bale na kanle. Shi Asahel emi ake dio Abna se ni wole Abna ke ikprole shishigbu Asahel musu ni akprole afanpo ye Asahel se. Keke ni Asahel gbeshi ni egboye na jiano. Mefe ni basho heni Asahel gbonyole kanle wa damoshi. Shi Yoab ke Abishai nye Abna se ahun ke ashi ame ashe amagongpo ni yo gi abukangbe ye Gibeon ngale nongbelehi keke ni hunu nyoshi. Keke ni Benjamin bi le bo amehina aka asafuku ni amebafata Abna hi ni ame damogongo ite. Keke ni Abna bo iche Yoab ni ikelake asoneke son wo ha klante aya wilo. Ole ake ke fesele jomo kenji noni babalo. Ebe no omeo dani ofan webi le koni amefon amenyemi mele asenyemo. Yoab ha Abna heto eke minna Nyɔŋma ake keje wie mo ni owie na hewoni kunle jawo lebi dani mi webi le ba fon amenyemi mele asenyemo. Keke ni Yoab ha akpan tetremantrele ni ewebi le fon Israel bi la asenyemo ni asan amekpa ameketale wu. Abna ke webi le nye na kanyon le mi fe ke fumi ke chon Yordan jo le mi ni ame afo Yordan le ni amecha nyemo le no lebi mu le fe ni ameba Mahanaim. Beni Yoab ekpa Abna ke ewebi la se nyemo ni ebu ewebi la nale. Enake ehwe Asahel ke David webi la teme Nyɔŋma ke Nɛɛhu. Shi David chujin le gbe Benjamin bi la teme oha ete ke Nyɔŋmai Ekpaa. Amewo Asahel gbonyole ni ame atole ye eweku me afunhe ni o Bethlehem le. No sele Yoab ke webi le chano ni amenye nyonyon fe ni benije ke echero welengle. Ame ashe Hebron. Yitso Etɛ Saul wele ke David wele wuta be baba odienche. David hewalete no hwere. Shi Saul wele gbojo momo ite no igbojo. David musumbi hinle. David fobihin Ekpaa ye Hebron. Kromo bileji Amnon, monieke Ahinom, Yezreel le fole. Binu nije Enyɔ leji Kiliab, monieke Abigail kama Enyo naba okunafo le fole. Binu nije ten leji Absalom, monieke Gesha manche Talmai biyo maka fole. Binu nije Ejwɛ leji Adonai, monieke Hagit fole. Binu nije Enumɔ leji Shefataya, monieke Abitai fole. Ni binu nije Ekpaa leji Itriam,
moni ke egla fole bihi ni David fo ye Hebron lene Abner bafata David he beni Saul wele ke David wele wotale Abner banahe wale ye Saul wele neke bene mile Saul ye himoko ni gbeji Rispa ni acho eche aya bikole Ishboshet bi Abner sane ye Rispa ne heke meba no atamiche himole hile kekeni Abner mfuna akpa ye sane ni Ishboshet bilele hiwo ni no hiwole eke Ishboshet ake to susu ye mi hetene ake mi ye Yuda se mi ni mi somo uche Saul wele ke enyemi meke ina ni mefe kanu kwa yele ke bashingmene ni mi megbe ni David anyenye nokunim eyele sane ni ofuo omomi no ye yo hewo mene egbinene ojogba mi Abner nyumo agbemi ne se agbemi eko nkeji mi ha shini Yehowa wo David le aba mi mfi ake iba he manche yele le Saul wele de ni ba ha David manche yele aheshi ake Israel ke Yuda fe manche ke Jordan ahun ke ahwe bia shiba Ishboshet nye he eko etodon eja ke eshi Abner gbe Sane ne sele Abner chu bofu ekete David no ye Hebron ke she ake na mo susu ake ibaye shipon ne fe no hani wo pan wo fe Ekome ni magla Israel fe mi ba wo shishi David ha shele heto ake ojogba mikebo ba pan shi ja ochu no kome ne dan ni noji ake keji obo ba na mile oke so bi o mikala aba keje na kanle onam mihie David sajigbe ichu bofu ekete so bi Ishboshet ngo ke wie mone ake minta minga mikal moni mike Filisti bi afona lwe ohaha esenile no wole Ishboshet chu na akpla mikal ye ewu Paltiel Laish bi lengo ni mikal wule foke nye mikal se ahun ke ashe Bahurim beni ashe jenle Abner ke Paltiel ake kuo se no ya keke ne kuese nete keke ni Abner ke Israel nupelete ajina ne kama ke banyi se ne kulenye minta David ni eyenye manche bele shene nye chua he ni eja ka Yehowa ewoshin ye David he ake michulo David ni no machon mahere mi ma Israel wala ye Filisti bi ke amehenye lo efen aden Abner ke Benjamin bi le hu ya ywe ni no sele engohwe no nete abo David amane ye Hebron no ni Israel bi le ke Benjamin bi le eto ameyi ake ameba afile beni Abner bashe David ngo ye Hebron le David mele ke Nyɔŋma Enyɔ ni fata he ke bale fen okno Abner ke David ake mba ya agbene koni ma aboa Israel fen na maha minu nchomanche koni amekebo abakpan ke fe Ekome koni oyi amemanche boni ohwiole keke ni David ji Abner gbe ni eshi ete hwehwehwe Abner gbele shibe fi okosele Yoab ke David chujin leje ojoyele amebake ni bi babao ni ameyaha no mi le Abner be David ngo ye Hebron eja ke David eje legbe eshi ete hwehwehwe beni Yoab ke tabilo ni kelete le fen ebato shisele agba Yoab ake na bi Abner ba manche ngo ni manche egmehe ni ete hwehwehwe keke ni Yoab te manche David ngo ni kela ke kwe meni ofe ne Abner babie no mehi nete ole na bi Abner oto e babola kamo keke koni ele oya ka obamni asan ni ele oni bi amehu beni Yoab shi David e basele e achubofo ekoni ametu Abner ni ame ache isi ameba hale bofo ele ani na Abner e Syria no bulehi ni amekele kusekeba shi enefe David le henoko beni Abner kuese e bashe Hebron le Yoab chelekete afangbe ye manko eleshi ake ekele ya ato ajina keke ni Yoab dun Abner musun kakla na Enyɔ ye na jan ni Yoab keto enyeminu Asahel lale he wele beni fese ni David no ni ebale eke ake mikemi mancha yelile woye ne bi Abner la ison ye Yehowa hie kemi ya nano elala abu Yoab ke echewele iten ni moni hehola
lo kpitilo lo moni ekumo nije ehie chu dan ehie olenyemo lo moni gbo klante na agbele lo homowolo akakpa Yoab satin nekegbeno Yoab ke enyemi Abishai chon ni amegbe Abna eja ke egbe amenyemi no Asahel ye Gibeon talemi Abna fun David fa Yoab ke we bi lefen ni ekenye lake nye gbla nye hiatade ni nye bua pepe nye wa yara nye fua manche David nye Abna gbonyo adekalese ato Abna ye Hebron beni ayo gbonyo bule nale manche David fo Abna ni hama mu lefen hu wo yara mefo manche David kelala fo Abna neke Isaka Abna anyo tamoyaka gbomonyo lo afimo ko ni jinle awo ko na jingbokle hu boni menyo ye yiwalo adenle naka onyo ne keke ni manle sa wo yara na mefo Abna hu fesele mamule fe tuto David bi le fe ake eyeni shi mancha David kankita eke keji misamina bolo lo nokodani hununyo shifi numu awo minyomo manle yo no ni David felese ni esa mehie tamoboni no fe no ni efiosa mehiele ene ha mambi le fe ke Israel hu fe na le ake manchele ni be Abna na bi le gbelele mi mancha David ke echujin lake ni le ake lumo ke gbomo wuluko Enyɔ mene ye Israel lo afọ mimu awo mi manche monne shi amrone neke zeru abihi ne asanele ebajemi ablan ni ehi mi no kufemo Yehowa awo efon felo le nyomo ye inofon le na Yitso Ejwɛ Ishboshet gbele beni so bi Ishboshet nuake Abna egbo ye Hebron le enijanjewi ni Israel mun fe hun fe yo Ishboshet ya safu acheme Enyɔ ni amekeme ya ameya yo fokeba mokome gbeji bana ni mokome hu gbeji recap amecheji Raymond Benjamin yonije Bierot le eja ke abo Bierot hu ashio Benjamin bi amajinla no shi Bierot bi le ejofu ikete getam ni ame atogbo eje ke bashimene so binu Jonathan ye binu ni enaje Enyɔ le fen jipa bekenu ne ye afi Enumɔ beni so ke Jonathan gbelele hisanile basha Yezreel kekeni oblayo ni ko gbekele wole le kele jofui shi beni oblayo le yo ya ke jofui le bekenu ne gbeshi ni enaje nkumo bekenu ne gbeji Mephibosheth recap ke bana ni Bierot ni Raymond bi hinle yimi nkete Ishboshet wele ameseje nhwane fintin be mi ni Ishboshet kashin wo hwane wole yo ni buoshi ala agbole nale mi shama mi no ni wo shale ni wo ni wole recap kenyemi no bana shran hekabote shiale mi ameyani na Ishboshet ni ekansa no ye epiale mi ewo keke ni amegbele ni amefo icho ameko Ishboshet icho le ni amenye nyonyo nkechonga klene le no ni amekaba David mo ye Hebron amebaka mancha David ake ohenyela so nita obo egbele ebi Ishboshet le ichone Yehowa eto minu ncho mancha he wele mene ye so ke ehwe ya no shi heto ni David ha recap ke enyemi numbana ni Bierot nyo Raymond bi hin leji mina Yehowa mone ba mi ye fi mo efe amile beni mokoba ibagba mi ake na so legbo ni eyin fenle eba gba mi sane papakole mi mole ni mi gbele Ziklag ni mi kenu wo le nyomo enye no ni kejigba me fonji ete ame agbejalo yewo mi yele die nche shiate ni mi bi ye lashin yenyede ni mi pata anye hin esipon le no keke ni David fan Ibrahim le ni amegbe recap ke bana ni ame fla menijin ka menajin ni ame ke chochro papo ni yo Hebron le mase ni ame ko Ishboshet itole ni ame afu ye heni afu Abna yele ye Hebron Yitso Enumɔ David chon Israel ke Yuda fen manche Israel akuche le fen ba David ngo ye Hebron ni ame ba ke lake na wakabojela kome ni sene beni so yo wo manchele boji tache ni nye Israel bi ahin ekete keba
asan Yehowa wo boshiake bo ochomi ma Israel bi la hienye loke amelumo Israel nukwa ele fen ba mancha David ngoye Hebron ni eke amekpan keke ni ame for David mu ni ame wole Israel fen manche beni David boy mancha yelile eye afi Nyɔŋmai Etɛ ni eye manche afi Nyɔŋmai Ejwɛ eye Yuda kokro manche afi Kpawo kenyoje Ekpaa na eye Israel ke Yuda fen manche afi Nyɔŋmai Etɛ kete ya Jerusalem manche David ke webi le fata ke ani na yebush bi ni jishikpon le no shikpon lo ele ya Jerusalem yebush bi ni asusmoji ake David nye man le shon ni no ewole ametwa David mpo ake onye obi oba shulafoe ka akpake son ba shwebo shi David na eshonzi omo leke na ewoje ngbe David man agbene David ka ye na kan gbile no ake na moyo obie na eta oye bushbila Sane tomobo ni mi David minyo ame ni no hewole enani itso ame ni mole achonu jo le mi kone atwa shulafoe leke akpake ele ni egbe ame Sane na hewa ake shulafoe ka akpake ba Yehowa wele minle David ke zion fe shinlehe ni ewoje ngbe ake David man esa etwa man lehe ke jamilo lehe ke ba mingbe ke ba bolemo lehe kulake pe David hewalete no ihwere ejake Yehowa niji nyumo taya chele fiese ti romanche Hiram wo kapintefoe ke gbogbo twalo agbe ni ameke chenedru cheiba ni ameke ba manche we ame ha David na ke Yehowa ewo emanche yeli le no gojo ya Yehowa ma Israel he beni David efa keje Hebron kaba Jerusalem sele esa engo heme ni ekpekpe ye fata engamela he ni efobi hin ke bi ye fata bi krokomela he bi ni David for ya Jerusalem ji Shamua ke Shobab ke Nathan ke Solomon ke Ibha ke Elisha ke Nefeg ke Yafia ke Elishama ke Eliada ke Elifelet David ye Filisti bi la nokuni beni Filisti bi le nuake awo David Israel fen manchele Filisti bi fen fatake ame amo David shi David nuhe ni nuewole ete eheye mo le mi Filisti bi le ba ni ame bagbata ye refem jo le mi ni ame haje fen keke ni David ya bi Yehowa ni eke ani mi fatake ani na Filisti bi le lo o hama ya ame nokuni lo Yehowa hre David no ake fata oke ani na ame eja ake bo fe bo ni fele ma ho yi ame nokuni no hewole David fata ke ani na Filisti bi le ye ba perazim eshishiji nuncholeji moni gba ke chomi ni yi ame nokuni ye jen David ke ake Yehowa echomi ni no egba kechon mihenye lo ele ate tamonu ni eje ngagba ale no hewoni achojen ake ba perazim le Filisti bi le shin ame magan le eje ni ame jofui ni David ke we bi le lo amagan le kete shin Filisti bi le fatake baiko ni ame bagbata ye Ephraim jole mi beni David te e abi Yehowa ni le heto ni ha le je ake ka fantale ke atu ame ke de bie shin logo mo ke aja ame segbe kono je balsam chela angleno obatu ame ka onugbe mo ye balsam chela itentamo na neshingbe mo le ohi afọ ya n'otu ame eji aka no chon ake mi yo hie mi achua Filisti bile atabilo ela ni David febo ni Yehowa falele ni egbe Filisti bile na ehwe ameke de geba ahụ nke ahwe geza Yitso Ekpaa akekpa mo adekale ba Jerusalem David wa Israel hin kakalo efe ana kekpe ko enagbeme akpa Nyɔŋmai Etɛ keke ni David kegbeme ne yi nkete ba la man le mi ye Yuda shikpon le no koni ameyawo nyumokpa mo adekale ake Yehowa ofe ni elumoyeli sen le ma kerubi le ano le gbe ewo adekale ameyawo pa mo adekale ye Abinadam wele ni yo gon le no le mi ni ameke mashili he kuno Abinadab bihi Uza ke Ahio kudo shili he ni adekale manole ni Ahio nye kpa mo adekale hie
David ke Israel ma mule fenya ke lalai ke sankwin ke obentai ke fabi ke mijin ke ngongwe ameke we ho ahienyan ke amenye mo fe beni ashena kon ma gbe mo hele china elete ni pa mo adeka le pa ni agbeshi no ewole uza pa enenemi ne ke mo pa mo adeka le mi yeho aminwo uzala ni etwale no amro le no ye enine ne ketakpa mo adeka le hele hewo ni uzagbo ye najan ye kpa mo adeka le masai no ewole acheje emperors uza ke bashimene Sane le do David ake Yehowa ke uza ye ke jomo nakan David she Yehowa gbe nakan gbile ni eke ake tema feten mato Yehowa kpa mo adeka le hu ene hewole David sumo ake eke kpa mo adeka le ya Jerusalem no ewole David wo kpa mo adeka le ke gba afa kete Obed Edom gate nyole wele ato Yehowa kpa mo adeka le ye Obed Edom gate nyole wele mi nyojin ete ni Yehowa jo Obed Edom ke ewele fe agbagba manche David ake Yehowa ejo Obed Edom wele ke no fe no ni Enyɔ ye kpa mo adeka le hewo ni wole David te ni awo kpa mo adeka le ye Obed Edom wele ke ba Jerusalem ke nyamo keji me ni tre kpa mo adeka le famo amenajinshi Ekpaa le David gbochina ke to ni ewufo ekeshan afole David jo ke hewa le fe ekewo Yehowa hienya ni emia ke klala ifod pe leke Israel mamun le fe ke oshebo ke tetremantre ya wo kpa mo adeka le beni ake kpa mo adeka le she Jerusalem le Mikal Saul bi yo le busan flena ni na manche David ni ehulu ni ejo ke mi wo Yehowa hienya ni David hefe Mikal hegle ni ake kpa mo adeka le ba ni ake amagbehe ni ato han le yebu le ni David eshi han le mi no sele David shan afole ke shidan afole ihan Yehowa beni David egbe shan afole ke shidan afole le ashana le ejo man bi le Yehowa ofele gbemni ni ejaman le fe niji Israel asafo mun le mi hin ke ye fe ni eni eha mo fe mo abolo akwa abokome ke lo kukuli kome ke weyi bi ni aka ni egbin akwa abokome ni no sele man le fe gbemi ni mo fe mo tewe ni beni David yin ete ewele ni eha se fe le Mikal Saul bi yo le jekpo ekele bakpe ni ekela ke asonyampi Israel manchele wo ehie nmenene ke eheboni ejie ye chujin ke we ya hie tamameni amehegleto Ejwɛ fiole shi David ha Mikal heto ni ekela ke na Yehowa monishi oche ke ewele fense ni ebangomi ni ewomi Israel ni jilede nche imanle lumole le hie nyam mijomi ke wole ni majo nwene ni majo wo mi ke we hie nyam maya no mo ma wo mi he hegle fe chuchu le ye bo hie shi we ye le no chon le amele nyam mo mi hie aba ya me hie Mikal Saul bi yo le na bi ke ashi egbo Yitso Kpawo she ni Nathan ke ha David le beni manche David ahie mo le mi ni Yehowa ha ena hejole ye hinyelo ni bolele ke pele agbefan le echagbalo Nathan ni kela ke be o na ke mi le mi na chere duchu mi mika be mi ni nyumo pa mo adeka le ye bo mi Nathan ha manche David heto ake femo no fe no ni kan twi no aka ofele eja ke Yehowa fi ose shi na kan gbile no nyon le Yehowa ke Nathan ake ya no ake mi chulo David ake no ni Yehowa ke ne bo ma chu ha mi mahimi keje benoni mi akla Israel bi ye Egypt ahun ke ba shingmene gbinele mi go chuminda febu mi son keke mi yo hey fe ni mi ke Israel fe enyenyele mi biko Israel ma hi enyeloy ni mi fa me ake amekura mi ma Israel atemmo konko ye heko pen ake me ba po ni nyema ko chenedruchu ye ha ko mile no he wala ka mo mi chulo David ake mi Yehowa ta achele mi nke la ake to okpla ni mi ngobo ni mi febo Israel no yilo ni hefe he ni oyale mi fato he ni mi plene ohenyelo efe yo hie ni mi ha onagba ekpete nkleta mogbeme wuji ni yo shipon le no le asan mato he ko maha mi ma Israel koni ameya hije ake amede nche amenomi
eni agban amena yedon ni yiwale hawo amedon tamosa beni mitohenye koni amekura mima Israel ni maha he ajobo yo henyole fe agbefan asan mi Yehowa mi wo boshiake ni baha owo hwe baba o ni ogbelesele mate mokoshi keje ohwe le ame akemanche ni maha emanche yelile amashishin leji moni ba masolemo we hami ni maha emanche senle amashishin ke anano mi ba chonche na echon mi bi keje efe no fonle mi ba gla etue tamoboni che gla ebituele shikele mi bobo na lese efon ye egbefan tamoboni mi ha mi bobo na lese efu ye so egbefan le moni mi pale ni obaye sele mi ba ha wele ke o manche yele fen amashishin da ke ate nano o manche senle ba amashishin ke ate nano Nathan gba David wie moene keni na ne boni aje achon lele pepepe David sole edashi kekeni manche David bote yeho akpebu lemi ni eho etashi ni sole ke nuncho nyumo na mojimi ni menimli mi wele yo hewo ni ohiemi kebashi benene ni kele eneje noko sroto ko habo nuncho nyumo ochon wose shon ni bi ni baba mi ochunlo mi wele no hu nuncho nyumo ochon mi hwe ni mawo meni po yo mi David mina ni makedon eja ke bo nuncho nyumo ole mi ochunlo shini owo mi le akeni ejibo die nche osuomo na hiwole ofe ni bi wuji na efe kono okechon mi ochunlo ni anokwa odapete nkple ofe ejake mokomoko keboye egbo ni asan ye ni ife ni wonu kewotuele nale osele nyumoko be me ma nkroko koyo shipon le no ni etamo oma Israel ni jima nibo nyumo otewo yakpon ame ni ofe ame bodie nje owebi ni okehegbe ni ochuni bi wuji ni yogbeye ohame ake ogbemamu leke amenyunwo efe osha ya mehie oma Israel no mi ake bodie nche oma nke mi ya nano ni bo Yehowa ochon amenyunwo agbene Yehowa nyunwo ma shini owo ye mi ochunlo ke wele hele no mi ke anano ofe no no kele ni ogbele aada pete nkple ni ake ke anano ake Yehowa taya chele leji nyunwo ye Israel nimi ochulo David wele amashishin yo hie akebo Yehowa tayache Israel nyumole die nche oji ni ne ochon mi ochunlo ni oke ake maha ohwe achomo manche mele no ha mi ochunlo mi na eka mi sole neke solemone no ncho nyumbo boji nyumbo ni orie mole anukwale ni oke no papa ne ewo mi ochunlo shi no hewole agbene na hetwi koni ojo mi ochunlo mi wele boni afe ni mi wele ahinshi ke ya nano eja ake no ncho nyumo owoshi ni jomole ahi mi hwele ano ke ya nano Yitso Kpaanyɔ taya menkuni ni David yele enesele David ke Filisti bi lewu ne ya menokuni ni eshoshipon le no hiwalele ye Filisti bi lade no sele David ye Moabi le hu anokuni ha Moabi ni amomole kamoshipon ni kaje ke susumo pa susu gbemene ni na pa enyole kekele ha agbe ame kekele esusu pa Ekome kekele ha ame ye na wala Moabi le chomo David chuji ni amechu onia ame hale David yezoba manche Hadadeza Rehob bi le hu no kuni beni Hadadeza yin ite yake ya play hiwale ni eyo yashipon ni kan Euphrates fale na le hele David momo manche Hadadeza hi okpongo no taloi akpe ke oha Ekpawo ke tabilo na nenye loi akpe Nyɔŋmai Enyɔ David flo okpongo ni gla hwili le fe anajianse fan shi eshi okpongo la ten Ekome boni bahi aha taya hwili oha kekeni Syria bi ni Damasco leba koni ameba wazo ba manche Hadadeza shi David be Syria bi la teme akpe Nyɔŋmai Enyɔ ke Enyɔ kekeni David shi asrafo eto Syria bi la shipon leno ni Syria bi le chomo David chuji ni echu ame onia
Yehowa ha David yekuni ye hefehe. David shon shikachengi ni Hadadeza chujin le hiele ni ekeba Jerusalem. Asan elo akoble baba o dienche ye beta keberotai majini yo Hadadeza shishinle. Beni toy hamat manchele nu ake David eye Hadadeza tachomun le fen no le echun ebi Yoram manche David ngo koni angale ni hala eko hale ye Hadadeza no kunini eyele hiwo eja ke Hadadeza ke toile ameke amehewu wita san Yoram he Ejwɛ Etɛ ni bi ke shika ni bi ke akoble ni bi ikeba ke David manche David jo ni bi Nɛɛhu ano eke ake akesomo Yehowa tamoboni ejo Ejwɛ Etɛ ke shika ni eshon ke je majimajini eye ameno le amen ke bale no le majin le ji Edom ke Moab ke Ammon ke Filisti ke Amalek Zoba manche Hadadeza Rehob bile ni bi ni ashonle Ekome hu fatahi David gba hehe kete no beni ekuese ke jetale ibale e agbe Edom bi akpe Enumɔ ke Kpaanyɔ yenwo jolemi no sele David shin asrafo eto Edom shipon le no fe ni Edom bi fe chomo David chuji Yehowa ha David yekuni ye hefehe David ye Israel manche ni eye jalesane ehamo fe mo Yoab ni acho enya ke Zerale ji David tache nukpa fefe ni Yehoshaphat Ahitob bile ji manche Wolo malo ni Zadok Ahitob bile ke Ahimelek Abiata bile ameji osofwe ni Zeraya ji manche we Wolo malo ni Benaya Yehoada bile ji tabilo ni buo David hitun lache ni David bihin le insomo ake osofwe Yitso Nɛɛhu David fe Mephibosheth Ejwɛ Bikole David biake ani so oshue kokra yeje lololo masuma ake mafe mole Ejwɛ ye Jonathan hiwo chuloko ye so wele ni achole Ziba ni achela abaha David beni Ziba bale manche David bilake ani boji Ziba le Ziba je na ake ofa ene mini manche David bilake ani so oshue kokra yeje lolo koni mafe mole Ejwɛ ye nyumo hiwo lo Ziba to yake Jonathan musumbi nonko ye lolo ni enajin Enyɔ le fe ejikpa manche le bilake negbe yo Ziba here no ake eye Amiel bi makre wele ye lo deba keke ni manche David chun ate koni ayango Jonathan musumbi no le ye Amiel bi makre wele ye lo deba keba beni Mephibosheth Jonathan binu niji so nabile she David ngole ehu egbeshi ni ke hi egbushi ni enga David keke ni David chele ike Mephibosheth ni Mephibosheth here no ake ofa ene na mi David kelake ka shegbeye mi Ejwɛ ni mafebu ye oche Jonathan hiwo mi bakpale oni so shiponjin le fe mahabo ni kejeke ya nele obata mi kpon lehi ni okemi baye ni nda keke ni Mephibosheth koto David ni ke ofa ene na mopo jimi ochuno ni tamogbe egbonyu ne ni onami hechu Ejwɛ neke keke ni David che Ziba so chuno le ikelake na nikpale ni bi ni ji so ke ewele fe ni le miha Mephibosheth onu ncho na bile no ewele oko bi le ke ochujin le ba hu shipon le ni okpa eno ni bi oho onu ncho na bile wele koni amena ni ameye Shimon kejeke ya nele Mephibosheth onu ncho na bile ke mi ata oknohe be fembe ni woye ni Ziba na ye bihi Nyɔŋma ke Enumɔ ke chuji Nyɔŋmai Enyɔ keke ni Ziba here manche David no ne ke iba fe no ni minu ncho manche efa echunlo ake efeile no ewole Mephibosheth ke David ta oknohe ye ni ntamo manche bihi le fiole Mephibosheth ye binu fio koni achole Mika Ziba shiale mimbi fe cho Mephibosheth chuji Mephibosheth ni enajin Enyɔ le fe ejekpale Hishin ye Jerusalem ni eyoni ye manche okno lehi Yitso Nyɔŋma David ye Amor bi leke Syria bi la nokuni
Sane ne sele amon bi a manche na hasha gbo ni ebi Hanon ba yese keke ni David to yake eba je mehilekpo echon Hanon tamoboni Hanon che na hash mehi halele keke ni David chu echujin yake ameya Hanon kpo amehale ye echegbelele hiwo beni David chujin le yashe amon bi la shikpon le no le amon bi alumwele wa menuncho Hanon yake na chumoni David echunke bani abaha bokpo nele ka susu aka Ekome wo chehie nya man le sramo ke shikpa momo hewo ni David chumbo fo ikebane bona fe ni enye man le ebango no hewole Hanon momo David bofo ile ni esheshe amechengi fafafan ni no sele efra metade la no yete ntuntu ke bata amejonku ya no keke ni ejie bofo ile agbe amete beni David no ni ebale echu ni akebofo ile yakpe egbete eje ake abo ama ahura finini ekeshe maje ya ha ame ake amewa Yeriko ke ashibe ino ni amechengi ile acha dani amebashia amon bi ile na ake ame ata David he no hewole amechukete ne abo Syria bi tabilo ni nyonane akpe Enumɔ apa keje Bet Rehob ke Zoba ame abo maka manchele ke tabilo akpe ke Tob tabilo hu akpe Enumɔ ke Enyɔ apa beni David no enele ewo Yoab ke hin kakan lo ele atalefe gbekete kona ameke amon bi la yawo amon bi le jikpo ni amebagbata ye amemanraba agbulena shi Syria bi ni Jezoba ke Rehob le ke Tob hin le ke Maka hin le son chiame ni amegba ameta ye ngale no beni Yoab na ke agbata awole ye ese ke hin efenle ihara Israel bi tabilo kakan lo ele Ekome ni eha amegbata koni ameke Syria bi le akpe no sele etu tabilo ne hwele ewe nyame Abishai den ni ka amegbata koni amele ameke amon bi le akpe eke Abishai ake ka ona ke Syria bi la ni me nchomi no le kono ba no ba yo bu ami ni mi hu ka jimi na ake amon bi la ni me nchon no le mi ba ye mabu abo fe mo eka ni ha wo fe nu ye wo majin le ke wo Enumɔ le majin la hiwo ni Yehowa aha no ni le esumo le abami keke ni Yoab ke tabilo ni fata hele che ke ani na Syria bi le shi Syria bi le jofu ya mehie beni amon bi le na ke Syria bi le ejofu le amehu amejo Abishai na afui ni ame abote man le me keke ni Yoab kuise ni ifon amon bi le ke talewu ni ba Jerusalem beni Syria bi le na ke Israel bi le eyi amenole amebu ametabilo ela na kekpe manche Hadadeza chun kete koni ayango Syria bi le ni yo Euphrates fale bukangbele keba ni ameba hela ni manche Hadadeza tache shoba kle nye amehie beni David na elele ebu Syria tabilo ele feana ni eke amefo Jordan fale ni ete helam Syria bi le gbata wo David ni amekele wu Syria bi le jofo ye Israel bi la hie shi David gbe Syria bi ataya hwili acheme wo ha Kpawo ke opongo no tra loi akpe Nyɔŋmai Ejwɛ David pilashobak Syria atachele ni Enyɔ Etɛ beni mancheme fe ni yo Hadadeza shishile na ake Israel eyi amenole ameke Israel bakpata ni amesomo Israel keje no sele Syria bi le shegbe yi ake ame ateshi ame ya yi amebo amon bi le itso Nyɔŋma ke Ekome David ke Bathsheba afini nye sele beni mancheme fa atale David wo Yoab ke safo acheme ke Israel tabilo egbe ni ame akpata amon bi la hie ame asaraba man le yi shi David denchele ehishin ye Jerusalem biko gbake na ashin ble ominle David eteshikeje womi ni eshrashin ye manche wele chunle ite ni ejeje ni na yoko ni minjuhi keji okwa yonele ehe fel jugba na akpa keke ni David chun kona ata omoni yoleji abakela ke ele ambi yoni achole Bathsheba Uriah hit nyole ngajile David chumbo fwe na ya ngo Bathsheba abahale aka yole ba David ngo ni kelewo na kambe minle Bathsheba ete echu aseni echuwe he egbina
Kekeni Bathsheba ku Yitso Etɛ wile. Bathsheba na ake enamusu. Ni nuewole echu ake David ake ehie musu. Kekeni David chu ate Yoab ngone ake lake. Han Uriah hit nyola abanami. Nuewole Yoab han Uriah ba David ngo. Beni Uriah bale David bile boni Yoab ke tabilo ele yo. Ke boni tale hu ya no ha. No sele David ke Uriah ke. Ya wele no ya wo twi. Beni Uriah shi manche wele. David chun ake nike aya han Uriah. Shi Uriah eya ewele shi mu le ke tabilo eni buehe. Ni Enyɔ le fen ya o manche wele ko ele shi. Beni David nanu ake Uriah eya ewele. David bilake anije gbe oje obane. Mebo ya o wele. Uriah je na ake. Pamu adekaleke Israel ke Yuda fen mi wobu ya mi. Ni minu ntotache Yoab ke safo ache mele fen juri ngano. Efi oten ni mile mi ya miwe ni mi ya yoni ni minu odan. Ni mike minga wo hu. Mi no na ne ake mi wo nneke no ko femo. Kaka ni David ka Uriah ake. Kaji na ka ni le. Hi bi enme na hu mo. Koni wole ma wo gbe no ya. No e wole Uriah hishi ya Jerusalem na ka ngbile ka no je chere mo hu. Ni David chu ayache Uriah ke ba ngo. Ni keleta okno he ameyini. E ha Uriah no da na eto. Shina ka ngbile gbekele hu le. Uriah ke tabilo ni buehele wo manche ko eleshi ni ye ya ewele eno je chere mole David ma Yoab Wolo na ekechu Uriah ekete ya hale David ma ye Wolo le miake ha Uriah Adam tale na ye heni wafife ni no sele nye gbla nye heshi nye shiale koni ni atweno ni agbile ene hewole bemle ni Yoab forsa ewo manle ha Uriah Adam hene ele ake enyelo la hin kakan lo yole enyelo le jepo keje manle mi ni ameke yo abawo David chujin le Ekome Nyɔŋmɔ Uriah hit nyole hunyo kekeni Yoab chu kona ya bo manche David talemi amani efe twen ewo bofo le shiake keji obo manche talemi amani ele fe twen ogbena ni ale no emni afu ni ebibo ake mehe wonye ke tale benke ameman le Ekpaa le aninyele ake amebaje mangbogbo le no amechire nye gan nye kai Gideon bi Abimelech gbelele ake yo ni je mangbogbo le eke wie bi twa iten ye Tebes na egbole meba mo ni nye chinye benke amemangbogbo le na kan le keji manchele bi onikele oke la ake ochulo Uriah hit nyole hu Enyɔ Bofo le yin iba ni ha wie mo ni Yoab kechun le leshe David den eba ke David ake henye lo le jekpo keje man le min koni ameke wa ba wu ye ngale no shi woni ne chu ame no ni wo hwe ame ke ashima agbole na aton je ni gan chen lo le je man gbogbo le no ame chire ochu jin gan ni manche chu jin le Ekome gboi ochu lo Uriah hit nyole hu egbo David ke bofo lake ya ka Yoab ake eka Sane na mi haule eja ke klante yo ne Ekpaa mo hie ne ekpata ha man le ni chwa mo le mi awamo ko ne yi no ya wole hewale beni Uriah nga Bathsheba nu ake Uriah egbole efu ewule beni Bathsheba eye nkomo egbinale David chu na ngole ke ba manche wele ni echon enga Bathsheba ke David fobinu Shisane ni David yene engo Yehoana. Yitso Nyɔŋma ke Enyɔ. Nathan wie mo ha David shaihe. Keke ni Yehowa chu Nathan David ngo. Ni Nathan ba de ba ke David ake. Hi Enyɔ kome hi manko no beko. Amete mokomele ni acheni. Ni mokomele ohiafoni. Ni achele yeto ikechina baba o dienche. Shi ohiafo le benoko fegwantembi yo bibio komepe ne ya he ele kolo ne ni ke shian gbe kan bi le fen badra ni ne yole no ekwe ha to bi le ni eke to bi le no kulu kome na anu ni ka fe le ewo le mo pakwa to bi le tamo bi yo ha le be ko le gboko batonu ni achene shi
aka na esumo aka emole denche eto lo echina leko ni egbe ha egbole hewole eshi ekolo elase ne amo hiafo le gwantembi le mo na egbe ha egbole ne batolele David mfuni achele na akpa ne Kenetan ake minna yeho ake no ni ye ne kensane nele esagbele na esake etoto bi le na janto Ejwɛ ake ni enyeye ohiafo ne kensane ni na le mobole kakani Nathan ke David ake bo jina kan nule ni na no ni Yehowa Israel ni moleke mi wobo Israel manche ni mi hero wa ye solden asan mi ke emanche yelile ke ngamele habo ni mi ha ochon Israel ke Yuda fen manche ejie na emefa kunle mafata he mahabo meni he omo ni okumi Yehowa mi gbe no ni ofe efon ne ogbe Uria hit nyole oha Amon bi le gbele kekeni ongo engale ofe onga ene he wole bohu kejeke ya nele klante na gbele pan ya ohwe aten ejake obu mi ni ongo Uria hit nyole ngale ofe onga mi woboshi mahagbomo aje bono owele mi ateshia wobo ni ohieto awo kwaneke no ni mashon onga mele maha owekunyo ni eke onga mele ba wosha ne fintin bole ote ohe ni ofe shale shimile iba fe no ni mikele ye Israel fen hie shane fintin kakani David ke Nathan ake mi fe yeho ashishi esha Nathan to he ke David ake yeho ahun ke esha ni ofe lefa o ni ogbon shikele aka obu Yehowa ye no ni ofe le hiwole bile ni abafo aha ole yinan wala gbo egbo kakani Nathan shi David ni tewe Yehowa ha helashi bile ni Uria ngale ke David fole no ni gbekenle heye wa na akpa David sole Kpaanyɔ fae ha gbekenle koni he awale David hima Nɛɛhu kashipon ye echule mi nyɔnyɔm fe kekeni ewele mi onukpa lete koni ameya we no ye shipon shi David ekplen ni Nɛɛhu emi ake eye gbini helale na ochile gbekenle gbo shi David chujin le shegbe yake ame ake le gbekenle gbelele eje aka ameke ake beni gbekele hie kan lolopole wokele wiele ebo wotwe te wo fe ten wokela ke gbekenle gbo hu keji akwa ni ahile efe ehe fonko shi beni David na boni echujin le Yoab bi le pe kekeni eyo se ake gbekenle gbo no wole David bi echujin la ke gbekenle egbo be ameherele no ake egbo kekeni David teshin ye shipon le na Ejwɛ na Ekpaa na ehwen yi kekeni echake tadele na yin ete Yehowa wele na asole no sele David balede nche wele mi ni beni ebini eni nshini akaekuba ma ehiele eye David chujin le kele ake wonu boshishi eje ake beni gbekele hie kanle ohinma no fo hale shini egbo monle ni oyoni ne David ka ma ake beni gbekele hie kan lolole mihinma ni mifo eje ake misusumoji ake ekole Yehowa ana mi mobo ni ha gbekele ya na wala shi agbene na egbole eni mahinma mafe manyema ha ba wala mi eko mi mo maya he na eyole shilele ikpalen iba mi ngodon David sheje enga Bathsheba mi ni fesele ikele na bole ni Bathsheba fobinu ni David wolegbe ake Solomon Yehowa na gbekele hetui ni echu Nathan gbolo lekete mi ya wo gbekele gbe Yedidaya ha Yehowa David yangoraba mangle ni Yoab fata ke atua Amon bi amawulu ni achole rabale ni ekamewu ni eshefio ni ebango manle kekeni Yoab chumbofo David ngo ke wie mone mi atua rabai bi ni mingo manle heni amena anu kejole no ewole agbene bu amon manle tabilo eneshele ana koni oke amaba abatua amemawulu le dienche ni ongo bona afe ni mi mikaya ngo ni ake migbe wo manle ene ha David bua etabilo eneshele fen ana
Keke ka me fankete ato araba na Nyɔŋma nle. Keke ni David je shika manche faini akebu Amon bi ajemawo mole kile shule. Ni kebu le de nche itso. Manche faini chi mo afe talenta kome. Ni ojira wate ko homi. No sele elo man le mi ni bi baba o de nche. Mambi ni yo man le mi le. Ha me ni chumo. Ni ameke sa like ko ekele ma chu. Asan enya me no hu ni amefo ntaya amehale. Ne ka ejibone ke Amon bi amagin le fen yi ha. Keke ni David ke tabilo le fen ku amese ke ba Jerusalem. Yitso Nyɔŋma ke Etɛ. Amon ke Tama. David binu Absalom yenye biyo fefe ko ni acho le Tama. David binu nkroko nigba eji Amon le basmo Tama. Amon sumo enyemi yo ne bosoni sumo le wole helatete. Eja ke Amon le gbe ko meno ni eicho ne nene ashe Tama no. Eja ke Tama le obla yo froni. Amon ye na nyoko ni acho le Yonadab. Niji David nyemino Shimea le binu. Molakalo dugba nji Yonadab ne. Yonadab bi Amon ake. Neba ni bo manche bi munle. Otan lo bi fe gbine. Ogba mi no ni gba ona. Amon je na ike. Mins motama minyemi Absalom nyebi yole. Keke ni Yonadab ke Amon ake. Ya ho sami. No kwa ake ohemiyi. Nikaji ocheba busramole okelake. Ata ofa ene no ha minyemi yotama aba. Neba fele denche ni na ni eni ye mihie. Ni ehie ye de. Ni maye. Amonte akashilele ni ekwake ehemeye. Beni eche manche David balesramole. Amon kelake. Ata ofa ene no ha minyemi yotama aba. Ni le denche ebasha abolo Enyɔ ko ye mihie. Ni ehie ye de. Ni maye. Keke ni David chu ateta mango ye manche wele mi. Ni akelake. Ya onyemi Amon wele. Kono ya fe ni eni mfio ko hale. No iwole Tama yin ite nyemi Amon wele. Ni anina le ne kasa no. Tama ntima ni ikpoto ekefe ni eni le bemi ni Amon minkwele. Keke ni ishambolo le. Amon minkweno ni Tama woni sha chensile ni echoni eni le yemni ihale. Amon ekplen yeli. Shimo ekeake. Amon fe mo ashimi mase. Ni mele fe jepo yechule mi. Keke ni Amon ke Tama ke. Oke ni eni la bapiale mi nkoni ohien yoden ni maye. Tama wo abolo nation lekete enyemi Amon ngo ye piale mi. Shibeni Tama chibenke Amon ke ni eni lekoni eyele. Amon mo Tama mi. Ni kela keshi minyemi yo hani wona bole. Keke ni Tama kela ke da bida minyemi no. Ka mo mi akrana na eja ke ahine kenoko ya Israel. Ka fe ne ke hegbe jani ne. Bole o chota mo Israel hin yakagbeme le ko keke. Shimile ne gbe po mi ke ne ke hegle ne ate. Shimo oke mancha ya yuehe ni mile ake ikemi ba ha boa hu. Shikele Amon bo Tama twe ni ake ni ehe wafita ma hiwole emola kranana ni kelewo. Keke ni Amon heche Tama wa boni hechele na ya wafesumo ni ikesumo Tama le ni ike Tama ke teshino ya. Tama ke Amon ake dabida ka femina kai ija ke hwemo ni oshuo mi na monji efon ni na wafe klɛŋklɛŋ efon ni ofemile. Shi Amon bo le tue. Shimo echa oblanyo ni somo lele ni kela ke hwemo yo na ye mi hie ka jipo ni o lashi na alese. Chulo le hwe Tama ke jipo ni lashi na alese. Tama wata de wuya ke eheniji kakadaji. Blema le noji mancheme abi froi atade. Keke ni Tama lo lamu ihwe ite. Ni gbula itade wuya fefe ni ewule. Ni ekula ni ji ihwe ite. Ni ehie ya fo gegege kete. Enyemi Absalom bilake. Anyo nyemi Amon eto hilo. Minyemi yo. Ka hene mi yo chichon. Shimo mfe mo dio ni ka agba moko eja ke onyemi ni.
ene hewole tama wa enyeme Absalom wele ni ewe hechun yejen beni manche David nusanji nefe ni bale hile emin wola na akpa Absalom nye Amon wa denche ye nyebi yo tama ni Amon mole lehiwo Shimon eje dorelekpo echon Amon Absalom to owele Sane nese afi Enyɔ akun Absalom to ahechwe ye Baal Hazor ni benke Efraim manle ni Ekpaa manche bihin le fen ake amebaje Absalom ba manche David ngo ni bakela ke ni akumito ahechwe ofa ene koni ni ke chujinle abafata mihi Kenya eje manche David here Absalom no ni ke Davida mibi keji wo fen wo bale e ba fe toleke na agbachon ehawo Absalom fino do aka Ekpaa mo fen mo shi manche David ekplen no shimon ejole keke ni Absalom ke ake keji nakan ni le ofa ene ha menyeme Amnon ke waya mo manche le bilake ehewe ke waya Absalom hie sanele mia ni na agbele manche David megbe ni Amnon ke manche bihin krokomele fen ke Absalom te Absalom ke echujin lake ke fele nyekwa Amnon keji nye na ke wele eha emie frile ni mifa ke atwale nole nyegbe ale nyeka shi agbeye eja ke mimi fanye nyefia eka nyefia hi Absalom chujin le ye famole no ni amegbe Amnon keke ni manche bihin krokome ne hwele fen hotra ame teji okpongo ano ni ame jofue manche bi le nyegbe lolo ni abatwa David adafia ke shiota Absalom egbe obi hin le fen amete mbokume flo ne ken hweko amrole no ni manche David ho edamoshi ni egbla etade yehe ni ho ekashipon echujin fen ni damo emase na kembele bla me ho amehi atade keke ni David nyeminu Shimea bi Yonadab ke manche David ake ni agbe ko obi hin le fen Amnon kome keke agbe eja ke keje gbino ni Amnon mo Absalom nyebi yo tama ni efitelele bebe ni Absalom to yake iba fe neke nuku ni wole ka Sane ne oyi ake manche bihin le fen ni egboile eja ke Amnon kome keke jimoni egbole ni fe na kanle Absalom jofue shitru kale oblanyo tabilo ni mimbule yawe hie nole ename babao ni mimba ya horonem ngbele no yegon lehi ete ne agba manche David noni enale keke ni Yonadab ke manche David ake na manche bile mimba bono chuno lekele na kampepe ni Yonadab na ni nyoshi neke nompe na manche bile ni ameba keke ni amewo yara ni manche David hu ke chujin le fen wo yara amefo a hu beni Absalom jofuele ete gesho manche Talmai niji Amihud bile ngo nekele ya hishin afiyete David ye binu Absalom hiare ho dagbi ni eshe Absalom shin Amon gbe fanle David che tuye mwemi ejake lele egbomomo Yitso Nyɔŋma ke Ejwɛ Yoab wa ni Absalom kwese ibashia Beni zero abi Yoab na boni manchele twi yo ya Absalom he hale echu ate teko amankomi ayango yoni le loko abahale Yoab ke yo lake Kpaanyɔ cho he nkomo yelo ota yara fe mo bobu ni okakpa mo koni ofe o hetamo yoni eye emokoni egbo he nkomo he be baba o ni o ya manche David no no ya kele boni make one kekeni Yoab ta wie mo le wo yo le na beni teko ayo le ya she manche David hiele ehu egbeshi na ke hie bushi na ekotole na eke ni ofa ne ni oyo bu ami David bi yo lake meni jo sanile yo le jie na ake mi wo egbo ni eshimi okunafo owe yo bi Enyɔ na eyo le be yengano ni akani moko beje ni akpata amehiwole moko metwa moko meno na egbile amro na minle wekule fe twem eteshie womi ameke mi je binu ni twa enyemi le no le ni egbelele mi ha ame koni amegbele keto enyemi ni egbele he wele bele ameba akpata
mi bi a chele ni ye lo le hu hie ni keji ebale na kan le ameba ha mi hie no kamo ni ehwele ata ni mi wule hu gbe lo eseshi ba laje ye shipon le no keke ni manche David ke yo lake ojogba bole ya owele ni machu Sane le henin tekwa yo le ke manche David ake inu ncho manche keji tomoko abale Ekame ke miche wele no sonko aka ula manche ke ishue aiten manche David ke yo lake mo fe monike bo awie nokole oke mo la ba mingo ni keje no sele mo le etan ohedon tekwa yo le tohe ike manche David ake manche o fine ni opa Yehowa Onyɔŋmɔ le fai koni monita o etomi bi le lalehi owele le achake koni ekahwe mi bi ni ehwele laleshi manche David tohe ke mina Yehowa ke keji obi le ite ntwa Ekome ne kenyo shifi yo le he no ne ke o fine ni onwo we yogbe koni eke minu ncho manche noko manche David he no ake wiemo keke ni tekwa yo le ke ake meba mo ni okenyumo we bi le yo ne kensane boni obu Sane le he o hamile bele gbin aboni manche e akplako ebi ni Enyɔ ko nle ke bakole manche mi mbule de nche no ehe formo gbele kan shi ha wo fe ni ha wo chon tamonu ni achi ahwe shipon ni ehe lo modon shi moni to ogbejiano boni afe ni moni Enyɔ ko abashiale nyumo egbele ni no he woni mi ba mi ke minu ncho manche ba wie ne ken wie mo na ejiake mambile wo mi he gbeye ene ha mi to mi yake maya mi ke manche aya wie ake ale no efe no ni mi ochulo yo abilele lo eja ake mi le fanga ke manche abo mitwe ni ejie mi ye no ni tawake ejie mi ke mi bi le fen ye shipon ni nyumo ke ha ewe bi le no le den mi na hie no kamo ake hetoni minu ncho manche aha mi le ba aha mi twi anyo mi eja ake minu ncho manche tamonyumo bofo ni na no papa ke no gbonyo Yehowa Onyɔŋmɔ le ajobo manche David he no ne ke tekwa yo lake Sane ni mi ba bi bo agbene nele ba mi anokwale ni yomi yo le to he ke minu ncho manche awie manche David bi yo lake no ni oba fe nele Yoab ni ne yemi lo yo le je Sane le na ne ke mina minu ncho manche ake anokwale le shi owiele ochulo Yoab ni chumi asan le no etawie mo le fen ewo mina ochulo Yoab tonga ne bona fe ni achake Sane le hie shia ke ni minu ncho le ni ntamonyumo bofo he wole ele ni bi fen ni ya no yeshipon le no keke ni manche David ke Yoab ake ojogba mikple no ewole ya kono ke Absalom aba ni Yoab ho egbeshi ni ke hie bushi ni koto manche David ni daleshi ke minu ncho manche mene mi ochulo enele ake oyemi hechu ijron eja ake manche ofe no ni mi bile ohami enesele Yoab tishi ni yin itegesho ni ango Absalom ke ba Jerusalem beni amesha Jerusalem le manche David ha wie mu ake eya le de nche ewele mi e ahije mitao ehie mana ene he wole Absalom gbakete le de nche ishiale ni ena manche le hie David ke Absalom kpata nunko be Israel fe ni eke Absalom ye igbo ye he fo gbe fan keje na nation ahun ke ashe pampan le pakome ne ken be he keje ekwe ete ntwele shakali oha Enyɔ ye manche nseni tena ijake itwele chio ye no dana eku idafi dana eku Absalom fo bi hiyete ke Ekome ni achele tama ni eji yoko ni he ye fel na akpa Absalom ye afi Enyɔ ye Jerusalem ni ena manche David hie neke ene ha Absalom chu ache Yoab ahale koni echu le manche le ngo shi Yoab sumo ake ya Absalom kuse echu ache Yoab no ni jishi Enyɔ no shi no hu Yoab ya no ewole Absalom ka echu jin lake benye na Yoab mole ni yo mi no le masele nya ma akoko ni yo mole mi le nala
Absalom chujin lete ni ameyama mole nala. Kekeni Yoab te ya ni na Absalom ye shialemi na ebilake eba na ochujin le ya mami mole nala le. Absalom je na ake ni michu aka abachebo ahami ni obale hiwo. Minta obo machu manchengo kono abila ohami no hiwo nkra ni mishigeshon kebale. Mi ejen lolo kunle bano mohi hami. Absalom te no ne ke Yoab ake. Ya chuhe ni ohami koni mana manche hie. Keji miton enole kone egbemi. Yoab te ya na manchele ni ebola amanie ni manche David chun ayache Absalom. Beni Absalom shinle eho egbeshi ni ke hie bushi ni koto manche David. Manche David sho Absalom na ke herele atu. Yitso Nyɔŋma ka Enumɔ. Absalom to eyin aka ibache atwa. Sane ne sele Absalom to shili ke okpongo ehehe. Ni esahi tabilo Nyɔŋmai Enumɔ eto koni amenye ese. Eti oshimankemra ni adamo gbenika ke ya man agbole na aletwe. Ni keji inamokoni ehie be saneko kemimba koni manchele akwa halele. Absalom cho mole ni ebiole ake mema noje. Keji mole tohi ni echonle no Israel kuchomeni ejele. Absalom ke omolake anokwa osaniemi ni ejahu. Shina mokobe manchele hini abobotoe. Asan Absalom ke okeshio no ake. Minani kunle awo mikojolo ye shikpon le no. Keji moko hie isane ke bahamile. Makwe koni aye mole sanile ye jale na. Kamoni Absalom ke yuole. Chie benke koni ekoto Absalom le. Absalom kpa nimi ni emo mole mi ni sho ina. Neke ejiboni Absalom fe egbe Israel bi fe ni ka mesane bayeli ye manchele ngole Yitso. Ni Ekpaa Israel bi fe ishwe se ake leji amegbomo papa ni iha Israel bi fe ke ame Yitso hale. Afi Ejwɛ baho kekeni Absalom ke manche David ake. Ofa ene ni ogmemgbe koni maya Hebron maya yeshikoni miwo Yehoale no maba. Eja ake bemeni mi yo gesho ye Syriale miwo Yehoa shiake keji Ekome ate Jerusalem ekonle no le maba Hebron midenche maba jale ni mashanfole mahale. Manche David tohi ake ya okegbenye mojro ni wole eteshi ne ete Hebron. Kekeni Absalom chubofu enigi kete ame anye Israel bi akuche le fen ano ni ame wa me yi ame ke keji nyenu ake akpantetre mantrepe nyebo a oshenye ka ake Absalom echon manche Hebron. Absalom kpehi oha Enyɔ efatehi keje Jerusalem kete kusuni ayachule. Gbemenele amele tekeka amete amele mi ekokra no nyemoni aka amenyele. Bemli ni Absalom shan afolele echon acha Ahitofel gilon nyole manche David nga Wolo ye imangilon la abahale. Kekeni manchele yimfoni etwole mimbawa ni Absalom sebile ayiba fajugba. David jofwe Jerusalem. Bofo ko jofwe batra David adafiake. Israel bi atwi emo Absalom. Ene ha David ke echujin fen ekeyo Jerusalem laka. Nyete ashi, nye ha woju afwe, keje na kanle wojen Absalom den. Nye fi amramra ni wote akoni ekabani na wotruka koni enhasane fomba yiwo ni egbagbe mo femu ye manlemi. Manche chujin le here no ameke. Boni ni manche baake. Keke ni manche David ke shwe no. Le ke ewele mi bi fe jaiheme ye Nyɔŋma komeni ishi koni amekweshi alepe. Beni manche David ke ise tabilo elefa ni ameshi omanle mile. Ame yawa ye chuni yo manle kloti ale mase. Ni echujin ni jikareti foile. Ke peliti foile fen to kebachon imase eke ho. Beni Gat bi hi oha Ekpaa le ni nye manche David se keje Gat ke bale hun ho ke yi ehiele. Manche David ke Itai Gat bi la ahie nye lo nupala ake. Meba ni bohun oke wo ya. Kuo se mo no ke manche hela ya hishi. Eja ake gboni babo mofro jibo. Kole gbi enye ne no badomo wo. Hewo ni maha oke wa ya no ya chomlo bemli ni heni poten ponimi yale
mi di enchele mi lele ko se no ko we bi la ya ni Yehowa anabo mobo asan eye bo anokwa ho shi ita here manche David no neke mina Yehowa ni mina minu ncho manche na ne ho ake efe he ni oyale gbele minjo wala minjo mikebo ate keke ni David ke ita yake ojogba bano baho keke ni ita gat ni oleke ise hin le fe ka me bi ka me ho efe ni ikenye le baho mamu le fe wo yara mefo beni David ke ise bi le fa ke hole ika me fe ya foki dron fale ni amewo ameyi amemanga le nobe osofo abiataba ni osofo Zadok hu hyeshi ni Levi bi le fe fatahe ni ametre kpamu adekale ni atokpamu adekale amashi ke ashi mambi le fe je manle mihu amegbina keke ni manche David ke Zadok ake kuosa oke kpamu adekale aya manle mi keji Yehowa mensumole no la wose koken hama kumi se ko ni maba na kpamu adekale ke etohe le minfe eko shikaji je esomo na ajina kanle mi yeden boni eto mi keke David te no ni ke osofo Zadok ake ole noko ngo obi Ahimaz ke Abiata bi Jonathan ofata ohike kuse ke ya manlemi mi ba me ye faafo hele ye ngale no ke ashi be no ni minini ashenye de adafitwa akono no ewole Zadok ke Abiata wo kpamu adekale ke kuse ke te Jerusalem ni ame ahije manche David ko mugonle ni ya afodwere hie ni ehaite ni asan enye na eflo ni esebi la temo fe mo ni kele nyele hu ehaite ni beni ameyale amemimfo ni mokobagba manche David ake Ahitofel hu shi manjale la no keke ni David soli pa Yehowa fa ni ke a Yehowa mi npo fa hanga fe nga ni Ahitofel ba wole atwon kwahia nga beni David shegon le yite nke ni aja anyumo yele eke husha enanyu akinyule pe ke hiatade ni egbla asanke eyite mfe mulu David ke husha yake mina ohise ku keji okamite shi keji mo oku so te manlemi no yake asolonake ni manche ochulo jimi ni se kole ochechulo jimi shi agbenele michon ochulole jembacho ni onyo fite nga ni Ahitofel awo Absalom le osofo Zadok osofo Abiata fe ye manlemi Sane fe Sane ni onu ke aje manche wele obo ame na amebi hi Enyɔ ni je Zadok bi Ahimaz ke Abiata bi Jonathan ye jen o ke Sane fe Sane ni onu le atwu ame koni amekeba hame no ye wole David nyanyo Hushai kuese ne te manlemi neke Absalom Jerusalem she ya fepe Yitso Nyɔŋma ke Ekpaa David ke Ziba David efomi ye gonle ite mfio kemia keke ni Ziba Mefiboshet chunole kele bakpetruka ni ehieteji Enyɔ ni tre abolo akwa abo Enyɔ ke wenyi bi ni aka negbi shabi oha ke agbamimon shabi oha ke Wolo tokome manche David bi Ziba ake meni oke na emefe ya fe Ziba je na eke teji ile koni ake ha manche wekule ni ametrano ni abolo le ke chea ibile ake ya ha oblahin le ni ameye ni wen le keji eto amete mukoye ngale no le koni ahamole ko ni enu keke ni David bi Ziba ake na gbo nu nchobi Mefiboshet yo Ziba here manchele no ake eye Jerusalem eja ake esusmoji ake Israel bi ba akpale eni Saul manche ile ahale agbene David ke Ziba ake na no fe no ni ji Mefiboshet nile fe echono keke ni Ziba here no ake mi yode manche o mobona legbe keke mi kwel beni manche David she Bahurim akrowale so wekunyoko ni egbeji Shimei ni acho eche ake gerale jekpo eke David bakpe ni beni eba afenle bele lomo manche David eche David ke chujin le fente chebele tabilo hi
kakaban ebole David he ye ni nejron ka beku fe shime lomo ni eke jeje no ya gbomo gbelo ya ka gbomo Yehowa mi wo boso we kuma alashi ni ohwele fe Enumɔ obasho mancha elile ye Saul de ni Yehowa hu eshon eke ha obi no Absalom be ona ake gbomo gbelo ni oji hewonle ohin Ekpaa keke ni Abishai ni acho enyezeru ale ke David ake ni mehewo omegbe na egbe ni Enumɔ mwemigbe konumaya ma afo itso shi David ke Abishai ke enyebi Yoab ake nye Sane Ekome keji Enumɔ mi eja ke Yehowa ni chunle koni ebafe na kanle na moyo higbe na ebi ohisaneko keke ni David ke Abishai kele David echuji nkroko mele fe ake keji midi enchemi musumbi minta mi egbele meni hewo esake no ni Benjamin yo na efiole afe nya na akpe nyangme he na Enumɔ eji ake Yehowa ni chunle koni ebafe ekole Yehowa ana mi mobo yemi manehu na hewo ni eke no papa mon atomi lo mo ni Enumɔ mi menene naja David kesebi lecha amenyemole no beni ameyale bele shime hunye David leno egon leno ni Enumɔ le asan echualete ni egbemlu ewehehu eto manche David kesebi le blibo beni ame ashe Jordan fa le nale amewa ni amejo ameheje Absalom ye Jerusalem Absalom ke Israel hin fe ni yo Israel bashe Jerusalem Ahitofel fata mehe beni David na anyo Hushai akinyole ke Absalom pele Hushai ngala eke ni amanye shi Absalom bi Hushai ake asobona ke na anyo nyone memba no ka na anyo le yale Hushai je na eke me na anyo huni moni Yehowa ke mambi ne ke Israel bi fe halale le gbe fami yo ni le mikeya noni je nyole na mopo esa ake misomo ye minu ncho bise boni misomo uchele na kan no masomo bohu keke ni Absalom ke Ahitofel ake agbene wo minga meni fe mo wo yo Ahitofel ke Absalom ake ya no ka oche hemele ni eshi yese ake amekweshiale ayawo koni okaha Israel munfe anale ake oke oche ten eche no baha hinfe ni yo sele ahia ame no ewole ashibu ye chunle ite aha Absalom neke eche hemele wo ye jen ye mambile fe ahi na kembele mnile nga fe nga ni Ahitofel awole angole tamoni ni ate ayabi Nyɔŋmɔ no ewoni David ke Absalom fe buo inga wole Yitso Nyɔŋma ke Kpawo Hushai wo Absalom nga gbonyo Ahitofel ke Absalom ake ama halahin tabilo akpe Nyɔŋma ke Enyɔ koni mika me atu David nyonnem maya me atu ame beni eto le ni enijan ejewile etwi ba fa ni mambi fe ni fata hele ajofu ashinle magbele manchele keke ni mike mambi ni nye esele fe akuse abahambo tamainfro ni akelemiya ayahewu gbomo kome keke gbele utawo ni mambi fe atoen ajo ame nga wonesa Absalom ke Israel nupa le fe ahiejugba shi Absalom ke ake kele nyecha Hushai akinyole hu ke ba koni wobo noni yole hu inatoe beni Hushai ba Absalom ngole Absalom ke lake ngani Ahitofel ewune ani woyinolo keje na kanle bo huto ko ten Hushai ha Absalom heto neke ngani Ahitofel wo menele ehi oliake ocheke webile tabilo ehi kakabangi jame ni amrone amehi edo tamo oshishi blichi yo for you ni ayaju ebi ye ehi ye dwa olehu ake ochele tachekpanani ni eke mambile ehi Ekome nyone na amrone eyatehi ye teklo Ekome lo heko
Keji anua ke David eto ewe bile. No ni mo fe mo ni anu Sane ne ba ke kekeji ake. Agbe Absalom we bile bulu. Ke bale na kanle. Mo poni eji kakalo. Ni etwi wa tamujacha twile. Etwi ba afa na ehi ba ajo. Eja ke Israel fe le ake. Uchele nu kakaban jile. Nihi ni fata ehile hu. Kakalo eni. No ewole nga ni mi wo ji ake. Obu a Israel mamule fe na. Kejedan ahun ke ahwe bie shiba. Ameyi ba fata monsho na shia. Bodi enche hu oyatala eko. Ni wo ba tu David ke ahefen he ni Enyɔ ni beni helishinle. Wo hwe no tamobo nyole ni le kemeni fata ehele amete mukumuku neken hwen. Keje balake egbla ehishi ke abote mankomile. Wo we bi le fen ba ya klotankpe. Ni wo ba shataman le wo ya ojomni ke ashibe ino ni anamfo bite kome neken ye na kan man le mi. Absalom ke Israel bi le fen ke ake. Ushai akinyo le nga wo le hi fe Ahitofel no le. Eja ke Yehowa eto ake aka ya Ahitofel nga wo kpakpa le no. Boni afe ni Yehowa aha no fon aba Absalom no. Atwa David adafi na ejofue. Keke ni Hushai te ne abo sofo Zadok ko sofo Abiata. Nonga ni Ahitofel wo Absalom ke Israel nu paile. Ke nonga ni le Hushai le ewole. Ni ekeshise ake. No ewole nyechu akoni aya mramra na aka David ake. Eka wofafo hele ye ngale no mwene nyone nkokoko. Shimon bofe boni fele efofa le ke ase. Koni nene aka bashele ke mefe ni fata hele ano ni agbiame. Neke be mile osofo Abiata bi Jonathan ke osofo Zadok bi Ahimaz ete amehe Yerugel nubulehi ye Jerusalem klotia ni kefele achon oblayo ko ke joman lemi ni ekewie mo bahame ni ameke ya ha manche David. Boni afeni aka na amehe wole Jonathan ke Ahimaz eya man lemi. Shikele oblanyo ko na amegbiko ni ete ya ke Absalom. No iwole amesha amehe ya ye ke bote nunkoshia ye bahurim. Nule ye nubuko ye ekpole no ni ame abotemi. Nule ngako mama ni ke habule na keke ni egbagmami eka mama le no ni nohewole akose. Beni Absalom chujin le bashe yo le ngol yeshianle amebila ke negbe Jonathan ka Ahimaz yo le jena ni ke amake amefofa ni ne lekete hin le tuame ni ame atawame shibeni ame na amele ameku amesa ke ba ho Jerusalem. Beni Absalom chujin le eba ho amete sele Jonathan ka Ahimaz jepu enubule mi ni ameyim ni amete manche David nu ame abola amani ake ngani Ahitofel ewo yo hine ni no ewole ohiafo ya no fufale keke ni David keme le fen ni fata hele tishi ni ame ya fo Jordan fale ni beni jeke echerole ehweku amete mukome neke ni efuko Jordan. Beni Ahitofel na ke aye ngani ewole no le ewe teji no ni keke ni eshikete ima ni beni eto eni bi fen gbejian no le eyawo isenpa ni egbehe afunle ya echegbonyo fun helemi. David eshe mahane momo dani Absalom ke Israel bi fen fo Jordan le. Agbene Absalom efe Amasa itache ye Yoab najia. Amasa ne Israel nyokoni achole yetele ke Yoab nyo Zerua nyemi yo Nahash bi yo Abigail fole. Absalom ke webila ya toshi ye Gilead shikpon le no. Beni David ya she mahanem le gbemene Shobi niji Nahash nije Amon bi Aman Rabale mile bile ke Makrel niji Amiel nije Lodiba le bile ke agbene Bazilai Gilead nyole nije Rogelim le ba Enumɔ. Amehie sai ke ka ke kukwei ke ma ka koko ke ma ni awie ke ma ka ble ka kpatramo ke yo ni ashi ke wo ke butru ke to ke china ke sui ni ameka ba ha David ke we bi ni fata hele ko ni ameye eja ka amele ake eto ame
ni homoke kuma hu fe eyi ameye ngale no Yitso Nyɔŋma ke Kpaanyɔ aye Absalom no kunin ni agbele manche David kane tabilo ni fata hele keke ni ejira amemi me akpei akui keme oha akui neto ku fe ku no tache no sele eja etacho mu le fe mi ete Ekeme nja etene mi Ekome wo Yoab shishi ni eke Ekome hu wo Abishai zeru abi Yoab nyemi le shishi ni eke Ekome ni ehwele wo Itai Gat nyo le shishi keke ni manche David ke tabilo elake mi di enche hu mi ke nyemi ya shi tabilo ele here David no ni ameke Davida oke waka ya tale eja ke keji wojofu ye henyelo ela hiele amegba amehena ye wo hewo ni keji agbewo ibo ne fatetele amechenle noko shibo lojira wa tamo wo ya pe Enumɔ no ewole ehimon aka ohishin ye manlemi ni ojebie oyobu awo manche David ke tabilo elake no fe no ni hienye hiele no mafe keke ni David adomoma agbole mase ni tabilo eleto kebaho yeme akpe akui keme oha akui ana manche David wo Yoab ke Abishai ke Itai kita ni ke nyekwa mihiwo koni nyeke oblanyo Absalom le aya bleo tabilo elefen no kita ni manche David wo tacheme elefen ye Absalom hele keke ni David rebi le fan ke bangale no ni ameke Israel bi le bakpe awu tale ye Ephraim ko le mi David rebi le ye Israel bi la no ejen ina kan bi le aplene Israel bi fenini me akpa Enumɔ Enyɔ son nyo ejen tale gbeshan je npopa la no fe ni ko le pata gbeme ahin kra fe clan tetete Absalom ke David tabilo ele Ekome ya petruka Absalom tatejo pongono ni ete e achomblofo yo itso Wolo ko shishi keke ni itso akachole ni jini ebukusu le ami keke ni tejo pongo le shake ja Absalom shishi ete ne shi Absalom ne chochro nwenke shiponte David webi le ko na Absalom ni ete ya ke yo abake mi ana Absalom chochro shi ye blofo yo itso ko no Yoab ke moni bagbale Sane lake o na lelele ni meba ogbe le eje no kule makeboju ete kukuji Nyɔŋma kemi mfi noko hu shinu le to yake Kpawo keje akaneju ete kukuji akpe tetepo awomi denle mi wo minini no mi twa manche bile no eja ake wo fe wo to an ni manche David wo boke Abishai ke ita fe akpo ake mihe wole nyekwa koni mokonine akata oblanyo Absalom lehi keji migbo manchele notwe ni migbe Absalom le manchele ba na like eja kesane kokra be ne na ele ni ofan mihe Yoab to yake mi mfite bepo keke ni Yoab kro akpro ete ne teke achulo Absalom twi be meni ehi kan lolo ye yo ichole no Oblahi Nyɔŋma ni hiyo Yoab tawu ni bile babole Absalom kekpe ni amechuale ni na amegbele keke ni Yoab ha akpata tremantre ni akpata lewu ni nohewole itabilo ele fon Israel bi la senyemo aje Absalom gbonyule ni acha fon bu agboko mi ye ko le mi keke ni ametota amehwe eno ahun ni echonku pete nkple Israel bi le jofui ni mofe motewe Beni Absalom yo wala mile ledi enche emashu ko ye manche jole mi yake akekaile eja ke eke ebebinu ni bafo ewole koni egbe akagbo Absalom ke egbe oshune ni nu ewole ke washi menele acho shuna ke Absalom ka emoshu abake David Absalom gbele keke ni Ahimaz Zadok bile ke yo abake Hani mashafwe maya bo manche amani yake Yehowa ehere yiwala ye hinyelo elade Yoab herno neke Davida jebo baya ngmene gbine oya bo amani bikokro jin oya bo amani menele oya bo amani eja ke manche bi ni enyole keke ni Yoab ke Enyɔ Sudan nyolake
ya no ya gba manchele no ni ona Sudan no le koto Yoab keke ni ewofu ikete shi Ahimaz Zadok bile fino ni ke Yoab ake ani mihuma ya ni maya bo amane no fe no ni abale eba Yoab her Ahimaz no ake meni he was modo ake bohu ubaya ya bo amanele na ayeko ko be ni aba ha oyeje Ahimaz to yake no fe no ni babale eba means maka mihuma ya Yoab to yake ya mo no he wole Ahimaz bofwe kai Jordan jole mingbele no ni eya ho Sudan no lehe shi mancha David tashin ye man agbo Enyɔ la tenko eleshi ni moni buole kokete man gbogbo le no ye man agbo le iten eya we hie no le na nunko hie fu Ekome to kemimba bulo le boiche ni ke mancha David mancha le ke bulo la ke keji Ekome to ni le bele no le atun le ke mi she Sane gbomo le hie ba hu ke ashi benke man le shi bulo le na nunkro koko hu ni hie fu kemimba keke ni eboiche agbo na bulo le ne ke ake na nunkro koko hu hie fu Ekome to kemimba mancha David he no ake le hu hie mi she Sane kemimba bulo le te no eke moni nye hie le fu eje tama usofo Zadok bi Ahimaz fu eje pepepe mancha David to he ne ke bomo papa ni hie Sane papa kemimba Ahimaz bo ne ke mancha David ake woyo manye keke ne hu egbeshi ne ke hie bushi ne koto manchele ne ke ada Yehowa onyumole shin ake eha oye meni teshin amewobo manche nokuni mancha David biake ani oblanyo Absalom ye jogban lo Ahimaz je na ake ofaine beni yo achumi ochunlole mile minani afe gidigidi ko shimo mina male no nieba keke ni mancha David ke lake ojogba bole chi oho ya damu afada no ewole echiehe ne adamu afa ni na Sudan yole ni achunle huba eke mancha David ake manche mi hie mi she Sane keba ije ake mene gbinele Yehowa eha oye meni teshin awo bole fe anokuni mancha David bi Sudan no lake ani oblanyo Absalom le ye jogban lo Sudan yole here no ni ke minani no ni eba e no le kule naka noko aba ohenyeloe kemeni teshi amewo le fe no amanele ha mancha David jija keke ne kokete pia ni yoma agbola itelemi ni yafo beni yale efo eke ake mi bi Absalom mi nani kule mi mo mi gboyo na janne Absalom mi bi Yitso Nyɔŋma ke Nɛɛhu Yoab kan David hie ayagba Yoab ake mancha David ewo yara efo ya Absalom hewo no ewole kunim yeli nyamo le chon nkomo yeli mo eha ma mu le fe na kan bile eja ake mambi le nu ake mancha le mi nkomo ye bi nu le hewo ene ha mambi le jushi kete man le mi liolioi tamotabilo eni ayameno nya mejofo ye tana kabashia mancha David ha hie keke ne bowa mi bi Absalom mi bi Absalom yo abba mancha David ngo ye shiale mi ne bakela ke ni owo tabilo efe ni herebo ka obi hinle ka obi yele ka ongamele ka ohemele ayiwala le hegle pangmene ija ke ochon ake osmo henyelo elemo ni onyo osun lo ele ija ke ochon fan mene ake tachemele ke tabilo ele awala je fefe yo hie boni mi na Sane le je ake Absalom ye wala mi ni wo fe wo gbo enmene kule engona wo he no agbene no jepo no ya shejo tabilo ele ami eja ake keje na kanle mi na Yehowa ake wo benije a cherele mo fe mo eshio
Nike bale na kanle amane hu ni ikeba ba onole ona ko he no pen ke jo blahia ke ba shi amrone. Manche David wo he no ni ete atama agboele ate ko eleshi. Bene tabilo ele no ake e bata ko eleshi le amete ame abua ehe. David kwese kete Jerusalem. Bene mle Israel bi le fe ejojo efo kete ameshian ni amemli efu amekuchi a onukpa ele ni ameke amake. Manche David le je wo ye nyelo elade ni le no ehere wo ye Philist bi lade. Shimo agbene ejo Absalom na afui keje shipon le no. Ni Absalom le huni wo le wo manchele le agbo ye tale minle. Meba manchele kula mo ke bale nye wie hele. Beni David na enu non Israel bi le yuole. Echun ya ke osofo Zadok, ke osofo Abiata ake. Ame ake Yuda ma onukpa elake. Meba ni nyemo nyekpese ye manchele kula mo mi ke wele mi mbane. Israel bi fe adangbe ebashemide. Meba ni nye ni ji minye mime ni mike nye langokpa komele nyemo nyekpese ke mi kula mo ke ba mi ne. Asan David shame kone ame yake amasa ake mi wokunyo jio keji mi tobu mi tache Yoab na janle nyumo awo mi nyomo. Manche David wiemo ha Yuda bi fen atwi mole hiwole amechu ayake manche David ake le ke chujin le fen le ameku amese keba. Ena hiwole manche David kwese iba Jordan le na ni Yuda hin le ba Gilgal koni ameba kpele ni akele afofale. Na kembele mi non le Benjamin Yogera ni je Bahurim le binu Shimei Yehoyai ni ke Yuda hin le kleke shikeba Jordan na koni ike manche David abakpe. Benjamin hin akpe fatehi Ziba so wele chunole ke ebihi Nyɔŋma ke Enumɔ ke echuje Nyɔŋma Enyɔ huba ni amebashe Jordan le na bemli ni manche David shekoshi no ewole amefofa le kete fa le se koni ameje manche leke esebi le fenfa koni amekesa manche David here. David ke shime hekele manche David efe kralo ke babo te fafo lelele mimpe keke ni shime Gera binu le ho ikwen na jana ni Ekpaa le fai ike binu ncho o fai ne no hi akpa efon ni mi febo bini oshion Jerusalem le no ka ona na ahwehwa no kra kono kaka edon eja ka o fai ne mi le fan ake mi feisha ni no hiwoni na mi ji mochuchu ni je ko yi akuchela mi babo pe mo menene shi Zerua bi Abishai hereshi me wiemo le no na eke lo mo ni she me lo mo ni Yehowa etole manchele hiwole isagbele. Shi David tohe ni eke Zerua bi Abishai ke nyemi yo abake nye hesane kome nye kawa minajian ani mene ni michon Israel fe manchele ani abagbe Israel nyolo keke ni David ke shime ake agbenwo ni manchele ka shime kita. David na Mephibosheth mobo. Mephibosheth so nabile humba ibakpe manchele keje beni manchele shi Jerusalem le. Mephibosheth fokwe na jahidan le esheko echen le itade hu ifoko hidan keje gbinoni manchele yin ete ke washi gbinoni manchele kwese eba hwehwehwele. Bedi Mephibosheth basheshi keje Jerusalem koni ebakpe manchele manche David bilake Mephibosheth meba ni ofata meheke ya ale. Mephibosheth je na ake minu ncho manche ole aka akpa keche jimi mike minu ncho le ake ewoteji no ni ehame koni matano ni mike buaya shi elaka mike ni bafomi na mu ifite mi ha manche shi manche tamonyumo bofo no ewole mi yoden boni o fe mi kule sake obio miche wele mi bi fe shi oha mi bafata me ni yo ni ye okun le hilahi
me ejro mita o manche den don shi manche David to hiake ka awie don no ni mi ka ejiake ziba ke bo ba aja so ogboshi nile Mefiboshet he no ake eba nye fe tete ngo aka minu ncho manche eba she wele hwehwehwele no keke fahami David na Barzillai mobo Barzillai Gilead nole Jerogelim iba koni eba kwa manche David yise eje manche legbe ke ashe Jordan faale na koni ewale ni efu faale Barzillai egbo na akpa eya afi Nyɔŋmai Kpaanyɔ ni achekpa na ajile ni beni manche David yo mahani amle iba hale ni eni manche David kelake ha wote Jerusalem koni maya kwa oyemi wele shi Barzillai tohe ha manche David ake ni manche bi enye po ehwemi ewo ni mikewa ate Jerusalem afi Nyɔŋmai Kpaanyɔ mi yene ni amro ne noko efe mi akonodon ni di enchepo ni mi yojio alo ni mi nuojio mi no ngomo ko hidon ni kaji nu lo yo mi lapo mi nu kra jachumo mi achoma ha mi nu nchomanche mi nto kekeji ake mi mba mabakwa mi nu ncho ise ko ni efo Jordan le ko ni mikele aya hi efio keke me ba ni manche ato mi na jian o faine amakumi se maya ko ni mi agbo ye mi di enche mi ma ni afu mi ye mi che ke mi nye mi shi na mi binum kim hambom ni manche angoleke ya ni asomo ni manche koni ni afele ejro boni ni sumo manche David here no ni ke mi ke kimamba ya ni mafele ejro ni ba so hi no fe no ni obi mile mafe ma ha keke ni manche David sho Barzillai na ni ejole manche David ke se bi le fe fo Jordan fale keke ni Barzillai hu ku ise kete man Yuda bi ke Israel bi tana manche David ke Yuda mamu le fe ke Israel bi fani akpale gbele yin kete Gilgal kimam fata hikete keke ni Israel bi le fe te manche David no ni ame akela ke ni manche meba wonyemi me Yuda bi le keke ni ba me bakpebo ni ame non keke ame fo manche ke bi ke hoy ke ise bi le fe faale Yuda bi le here Israel bi le no ni ame ke eja ke woke manche le jewe kukume meba na enefi onyemi mfu meni nyele ni manche le iha wowoye alo ni ekewo Israel bi le tohe ame ha Yuda bi le ake gbena ni nye yo ye manche David gbefan le we na kante Nyɔŋma ye gbefan meni he wo mo ni nye bu wo kwaje wo chuchu mo wo nga ake aya ngo wo manche le kebale shi Yuda bi la na ya wa fe Israel bi le yesane nemi Yitso Nyɔŋmai Enyɔ sheba ha ache atwa no yaka gbomoko baje Gilgal achole sheba ni echegbe ji bikri Benjamin yole sheba kpata tremante ni ebo eke ake Israel wobegbe na ako ye David gbefan woke Ishai bile eja nuko no ewale mo fe mo ayewe keke ni Israel hin le kpa ye David se ni ame anye bikri bi sheba se shi Yuda hin le kpete ame manche le keje Jordan na ahun ke ashe Jerusalem beni manche David bashe ewele mi ye Jerusalem le eha ke ye Nyɔŋma ni ji ehemele ni ishin ake amekweshi ale ya to heko bane ni achiame na woshi akome ele ame shi ya ame mase ne ha ame hishita mo kunafue ke ashe ame gbelebe manchele ke amasa ake ya no akpe Yuda hinfe oba ha mi ye bi egbin etemi ni bodi enche hu oba bi eko amasa yin ete koni e akpe Yuda hinle eba ha manchele no hewole manchele ke Abishai ake itamono ni bikri bi sheba ba agba wona fi Absalom tete ngomi tabilo ele ninye tuale koni eka na majini atwa gbogbo awo amehele ami abote ni echonjen ejewode keke ni Abishai ke Yoab ke tabilo ele ni jikereti fu ele ke periti fu ele ni buo manchele hele ke hin kakaba ele fe fa ke je Jerusalem koni ameatu sheba
bikri bile. Beni ameya ni ameya shetaklo ni yo Gibeon le hele. Amasa ke amebakpe. Nomile Yoab emia ketawu atade. Afi atade ni ewoleme ni klante fino ye ehe. Klante leje eheboleme egbeshi. Beni Yoab chio ibenko Amasa le. Yoab nga Amasa ake. Te yo ten anyemi nu. Keke ni Yoab ke enine jromo Amasa chemi nko ni esho ena. Amasa ena ke Yoab hie klante yede. Ni no hewole Yoab ke klante le dun Amasa musu. Ni Amasa musu ni ntu eshueshi. Edun le no ni jishi Enyɔ ni egbo. Keke ni Yoab ke nyemi Abishai cha amenyemo le no ke tu Sheba bikri bile. Obrahin tabilo eni yo Yoab shishile ate mokomeko hodi Adamu Amasa gbonyo le mase ni ebo eke. Mofe moni yo Yoab ke David sele eye Yoab se. Bele Amasa gbonyo le kashi nila ewu ehe poto yegbejegbele tentuntu. Ni mofe moni ho ni ehi egba enole ewa idamoshi. Beni obranyo le nake mofe moni basho gbonyo le he yegbejegbele no le wa adamoshi le. Ewa Amasa kejegbele no ni ke agme ngalemi ni ke mama haino. Beni aje gbonyo le kejegbele no le sele. Mele fe lomi kenye Yoab se ketu Sheba bikri bile. Sheba chon Israel kuche le ashikon le fe anokeho. Ni beni e ashe Abel Betmakale bikri bile bua mehina. Ni amenye se kebote manlemi. Keke ni Yoab shishi tabilo ele basa Sheba yamewo Abel Betmaka manlemi. Ameke su chakpoku ni ekole ke manlehe gbogbo le kole yegbo. Asan ameshimo gbogbo le die nche hu koni amewule le ameshueshi. Shiyo nile loko boke je manlemi ni ke. Nye buatue. Nye cha Yoab nye hami koni mikela ayuya. Yoab chibenkele. Yo le bilake boji Yoab le. Yoab here no ake mini. Yo le ke lake ofa ene no bomitwe. Yoab ke lake mimbo botwe. Keke ni yo le ke ake sale ke jana sanikunale. Boni aka oji ake aya Abel na ya bi. Eje ake Israel majini sumo hijoleke anukwa yeli le aten ekoji Abel. Oba ota okpata ma niji bi enye ha Israel hie. Meba ni oba akpata Yehowa die nche ni hie ne. Yoab he yole no neke. Kpawo ena akagbale mi fonfo ake makpata nye manle hie. Je na kanye mokra wonye. Sane le monje ake nunko nije Ephraim gonle no ni achole Sheba bikri binunle eteshie wo manche David. Nye jale nye hawo kekele obashi nye manle ni woya. Yole ke Yoab ake kefele abafo itso kecho gbogbo le no ahabo. Yole te kesanele afo mambila hi ni ha mefo Sheba itso ni afo kecho gbogbo le no aha Yoab. Ene ha Yoab pa tetremantre ni itabilo ele fon man le tuamo ni mofe mote ishia. Keke ni Yoab kwese iba manche David mo ye Jerusalem. David chujinle Agbene Yoab ji Israel fe tachenupa ni Benaya Yehoada bile ji Keriti foi Kepeleti foi ni ji manche Hebulo elache Adoniram ji monikwo ni chunlo elano ni Yehoshaphat Ahilud bile buoni biyahi akonta Sheva ji Wolo malo ni Zadok ke Abiata ji osofoi ni David osofo krokro ji Ira ya enyole. Itso Nyɔŋma Enyɔ ka Ekome. Agbe Saul shwe. David yinole homoni na wakoba afi noto shi eteson. Ene ha David te ne abi Yehowa ni. Yehowa ka David ake ene fe je Saul ka ewele ye Gibeon bi le ni amegbele hiwo. Gibeon bi ne je Israel bi ni Shimo Amor bi ni hwe ji ame. Israel bi le eka ame kitake ame patan ame hie. Shibeni Saul hie do ya Israel bi ke Yuda bi la hiwole. Kule etao ekpata ame hie. No ewole David che Gibeon bi le ni ebi amake.
meni mi fe mi hanye ni meni mi kakpatanye boni afe ni nyejo Yehowa webile Gibeon bile ha heto ni ameke Sane ni kawo ke so ke ewe letenle anya ke Ejwɛ Etɛ lo shika akpata ni asan je ake wo minta Israel nyoko lashin wo hwe David bi amake meni mo ni tawo ni mafe ma hanye Gibeon bile to hiake so tawa ke ekpata wo hie ke bule wo shishi kra ye Israel no ewole ngo ehwe amehi Kpawo hawo koni wa asan ame wo chon ye Yehowa hie ye Gibea ye so moni Yehowa wole manchele manlemi manche David to heneke mimba hanye mele kitani manche David ke so bi Jonathan kamo amehele hiwole manche David shin Jonathan bi Mefiboshet niji so nabilese ni Engome Amoni ke Mefiboshet niji bihi Enyɔ ni Aya biyo Rispa ke Saul fole ke bihi Enumɔ ni Saul biyo Mera ke Adria Meholat ni Bazila bile fole David ka amewo Gibeon bile aden ni Gibeon bile sen ame ye Yehowa hie ye gonle no ni ame Ekpaa le fe ame gbosh kome moshi nipa moshishi jebe mi asengbemene no mile abon akokofo keke ni Aya biyo Rispa Saul hemole kokpepe na eshilebu ehe no ye tesale no heni gbohin le dwele keje nipa mo shishi jebe le mi ke ashebe ni nubo enemo ka me no hwemo Shanele engbe koni lo foji abasomo gbohin la no ni Nyɔŋhu eshu ongankolu ya me Beni David nu no ni Rispa efele etene ango Saul wile ke Jonathan hu wile ye Yabesh Gilead bi la denkeba ejake bini Filisti bi le gbe Saul ye Gilboale ameke Saul ke Jonathan gbohin leba ni ameke ba chochiroshin ye Bet-Shan bluhu le mi ni Yabesh Gilead bi le ba jugbohin lekete David yango Saul ke bi Jonathan wile ke jejenkeba ni ke ba fata Saul hwe amnehi Kpawo le ni asen le awilahi ake Saul ke Jonathan wile te ni ayafun ye Saul che Kish fun hele ye Zela ye Benjamin shipon le no afe no pepe boni manchele efale no se dani nyongbo shipon le no bi le afai ni amekpa ameha shipon le toy tani ake Filisti bi oblangi gojogojo ewule tate shi Filisti bi le ke Israel bi la te eko ni David ke etabilo efa ni ameke Filisti bi yawo no mole den David ni beni akeshe hekole David tobiti keke ninu oblangojo koni achole ishbi benobile fankeba ke yinto wake ibagbe David eden akplochi moji akoble shekeli oha eten ni klante he moehe shi Abishai ni jizeru abile bahre David ebacha Filisti nyole no ni egbele Jane ni David tabilo ele han David ka mekitanke ifatan amehe ke ya ntadon ameke lake oke waka ya tadon koni okaba han Israel hie no kamo minta Sane ne sele Israel bile ke Filisti bile wuta eko ye gob tanemni ni Sibekai Husha nyole gbehin oblanyi gojogojo ele ashwele aten eko ni gbeji safle Israel bile ke Filisti bile kuse amewuta ye gob eko nomline Hanan niji Bethlehem nyo yare Origin bile gbe Goliath Gat nyole ni ekplomin choti tamo mama lulo agba choti lele awuta ko hu ye Gat ninu nkoke enineke enane wabi Ekpaa bataleko nunecha Israel bile mpua keke ni Jonathan niji David nyemishi me bile chaleno ni egbile Iyo oblangi gojogojo ni hishi ye Gat le ashweji oblangi Ejwɛ ni David ketabilo ele gbile Yitso Nyɔŋma Enyɔ ka Enyɔ David kunim yeli lalale Beni Yehowa je David ye hinyelo ele fe ke Saul hu denle David lala ne Yehowa jimi tesa ke mimo ke mi hirelo Minyumo le jimi tesa moni mi ni mi baabo ye Ebu omi etamochen
ni fa mi he ni ha mi fi ohwehwe yehwe leji mi wiwa here lo ni bo mi he ni here mi kejo no na mi bo mi cha Yehowa mo ni sayejie mole ni here mi ye mi he nyelo aden ajie Yehowa yi gbele nshoke bole mi kekpe ni 5 jin wo mi he gbe yi bohi aje npan bole mi kekpe ni gbele chonmichoni mi fi mole mi le mi bo mi cha Yehowa mi bo mi cha mi Nyɔŋmɔ eje Solomon wele ni enumigbe mi blo mole ashe toen keke ni shipon le hoso ni ekpokpo wen shishi to le hun hoso ni amekpokpo eje aka Nyɔŋmɔ mi efun la su fa keje gugomi ni la ni pata ni ahin eje da ngai ni mi nche hu je da egba wen mi ni ekplekeshi Yehowa ha wen kpo enashi ni eyi shipon le no ni dun kpi ye na nishi eta kerobino ni efliki anale ni eta koyo fijiano eke dun kpi haihe ni atatu ikpi ni eyi kenubole ehi kekpe ngani mincho kule la keje hi ni pe ohan le mi Yehowa gbe shi keje wen ni mo fele wo egbe echire gan le ikegbe hinyelo ele sha ni ekesra wa hu wo amefui keke ni anansho shishi kashi ni agbeje le shishito achonfan beni Yehowa kan ehinyelo ele ahie ni ekeminfu blo iwo amele Yehowa jenwe ikpeni ne mi emomi mi ni esha mi kejebu konkon le mi ehere mi ye mi henyelo ni he wale aden ke me ni nyomi le hu aden eja ke amehi wa chon femi amebatu ami ya mane hu be mi shi Yehowa bu mi he eje mi oshra mi ni here mi eja ke eye mi he tuidro Yehowa dro mi eja ke mi fe ni nija ni ejo mi eja ke mi fe ko efonko mi ye Yehowa mla le fe ano ni mi shiko mi Nyɔŋmɔ le mi ye mla le fe ano ni mi tonko Ekpaa ele ano ele ake fobo ko be mi he ni ele ake mi wi mi he keje no fon he no e wala Yehowa fe mi ejun ye mi jale na ye fobo ko ni be mi he le na me ni yo bo anokwa le bo hu oyi ama anokwa ni moni fobo ko be he le na bo ake moni eye mu moni hechele oke o hechon la ake moni heche shi moni yi wale okele ye ohere ahu mi ayi wala shi he no Wolo ele oba meshi Yehowa lele mboji kane ni mi Nyɔŋmɔ ha mi na ni yedumi anokwa bo he wale mi ke yo he nyelo ano ni mi Nyɔŋmɔ he wale mi ke huro he nyelo gbogbo Nyɔŋmɔ le shamoko be ni fe mo he ni ewo shi nefe yaka echo tamochen ha me fe ni bala abule Yehowa peji Nyɔŋmɔ ni mo peji wo he falo Nyɔŋmɔ le mi boba mo ni yo he wale jile ha mi gbeja ha mi na janwa tamofrote ni ba mi yi ye gojin laro echo mi tawo koni manye akoble gan mache Yehowa oba mi yi no here mi oyeli kebo amo ha mi chomo Wolo o ha mi fo eje he baba o ni mi gbe ko shipen mi tu o mi he nyelo le ni mi pata ame hie ni mi pale ke ashi ni plenu ame mi tu ame ni boni amenye shi amete don ni amenyonyo ye mi na jashi eja ke o mi ame ke ha tawo o ha mi he nyelo le nyonyo ye mi na jashi o ha mi he nyelo ajo mi na afui ni mi pata ame ni nyomi la hie amekwegbe shi ira heremo ko be amekwe Yehowa gbe shi efo ameda mi shibo amemuemu tamumulu mi nana ameno tamogbete ngmoto o je mi ye mi ma manson amle ni oba mi yi ake majimaji ano manche ni me kpoji ni mi le tete ebacho mi shishi bi agbene manse bi koto mi ni ke mi wiele amebo mi toe manse bi la ni janjewi ni ameshi amemojin lamle ameba ke hipopo mo Yehowa hi eka aje mi he fan lole yi aka funyumo moniji iwara here lole agboje leji nyumo ni to mi he owele ni eba majian she wo mi shishi asan ni ehere mi ye mi he nyelo adenle Yehowa owo mi ota mi he nyelo la ite
ni oba mi yi keje yi wale ade no ewole maji oyi Yehowa machon majimajinle mala makamfobo oha manchele ye kuni wujin ye majimajin la no ni osmomoni ofolemu owole manche niji David ke shre fe ke ya nano Yitso Nyɔŋma Enyɔ Etɛ David na agba ewie moe David isha bile ni Nyɔŋma we no gojole mo huni Jacob Nyɔŋma le ehala ni etole manchele flola la eke ngomo ne ha Israel wie moe na eji ina agba ewie moe Yehowa mumo le chon mi no ewie mo kamili le no Israel Nyɔŋma le ena ewie Israel hebulo le kemi ake moni yo manche ye jalena ni eyo no ye Nyɔŋma ye shemo na ale etamole bi hunu ni chuo ye nunemo se beni oblotu be etamonu ni ha joy for fail shin ye shipon boni Nyɔŋma ba jo mi welene eja ake ekemi Ekpaa na no pammo ko ni akumi shiwo ko ni achake hie anokwa Nyɔŋma ba ha mi yeli ke bo amoni he hia kemita omoni mfe meni she Nyɔŋma yele ametomo ngwe ni achira ahwe anye akeni ni flo ata mehe moni ata hele je hie dade kaklo ni akela sha mewe David tabilo kakabain le agbene Klɛŋklɛŋ moleji Yoshep Bashibet take monyole moniji kakabain onukpa ete la ten onukpa fifenle ewu ekplo no le ekegbe me oha Kpaanyɔ ye takomemi ise moyin kakabain ete la tenji Eleza dodo ahohinyo le bile bikole fata David he ni ametra Filisti bi ni ebabuashin ake ameke Israel bi le bawu le mpoa Israel bi le na sese shin edamoshin ake nu ni ekpe talena ni egbe Filisti bi le ahun ke ashe kan jingbo yehi boson ni ehin le eklante le no wo modon Yehowa ye kunin pete nkule na kan bi le ha Israel bi le fese le Israel bi le baheni Eleazar wuta le yele ni ameba kulogbo hin la he ni bi kete hin kakabain eten la te moni je eten le ji Shama agi hara nyo le bi le Filisti bi le babuashin ye lehi eni shipon ko ni akedun akwen yole keke ni Israel bi le jo Filisti bi le anafui shishama ho edamoshin ye moleme ni egbe Filisti bi le ekefa molehi ni Yehowa ye kunin ple eha Israel bi le na kan bi le beni hwefio ni abonyo ngoshin ni pamole Israel hin kakabain Nyɔŋmai eten la teme etekome ba David ngo ye adu la teklo le mi na kan be min le Filisti bi le fatakeba ni ameba toshin Refam jo le mi nomnin le David ye teklo le mi ni Filisti bi asrafo le ebango Bethlehem David hweshin ake ake na mopo mana koni ya Bethlehem eya enubule ni yo man agbole masele minu ebaha minimanu keke ni kakabain etene gba kechon Filisti tabilo ele aten ekana kehu ni amete amaya ye nubule ni yo Bethlehem man agbole masele minu ni ameke baha David enu Shimon efose ehwe shipon ake noko ni ekemi shanfole ha Yehowa ni eke ake Yehowa eni akagbale mi fonfon ake manu neke nune eje ake yegbe konole hile nisha amehe afole le alani no ewole David enu le ekana ni bi krokome ni hin kakabain eten le chunle ne Abishai Yoab nyemile ni ekele fe nyeji Zerua ji hin kakabain Nyɔŋmai eten le fe anukpa eke hin ohai eten no ni eke eden aklogbe ame fe twem ene ha enagbe ye hin Nyɔŋmai eten la te egbe hehe fe mo fe mo ye hin kakan lo Nyɔŋmai eten la te ni no ewole echu ame nukpa Shimon eni na kakabain eten le Benaya Yehowa dabile ni je Gabzale le hu hin kakan lo ele ekuni ni efe ekana ni bi sroto ewujin babao ekoji ake egbe Moab bi tabilo Enyɔ kome be ko hu le
ekple keshikete ni agbechata ye bukome ye snow bemi leno isa egbe Egypt no nyenyere nkoni hia akplo ye de Ekeme mfanhi shibena ahiecho ni ke atoa Egypt no le ni esho akplo le ye de ni ke Egypt no le no akplo le gbele eneme jini ni benaya eho adabi le fe ni ke nagbe ye hin kaka le Nyɔŋmai eten la te enagbe jogba ndi enche ye tabilo e la te shi eni na kakaban eten le David Wolo ehibulo e la anukpa hin kaka le Nyɔŋmai eten la te me ni sho leji Asahel Yoab nyemile ke Elhanan dodo nije Bethlehem le bile ke Shama ke Elika ni ameje Harod le ke Heles Pelet nyule ke Ira Ikesh nije Tekoa le bile ke Abieza nije Anatot le ke Mebunai nije Hushale ke Zalmon nije Ahole ke Maharai nije Netofale ke Heleb Bana nije Netofale bile ke Itai Rabai nije Gibea ye Bethlehem le Benaya nije Piraton le ke Hidai nije Gash fale hijole minle ke Abialbom nije Araba le ke Azmawet nije Bahurim le ke Eliaba nije Shalbon le ke Yashen bihin le ke Jonathan ke Shama nije Hara le ke Ahiam Shara nije Hara le bile ke Elifelet Ahashbai nije Maka le bile ke Eliam Ahitofel nije Gilon le bile Hezro nije Kamel le ke Parai nije Abile ke Igal Nathan bile nije Zobale bile ke Bani nije Gad le ke Zelek nije Amon le ke Naharai nije Beirut le monihio Zerua bi Yoab tawuni le ke Ira ke Gareb ni amefen ameje Yatri le ke Uriah hit nyule tabilo kakalo ne fe ayifio Nyɔŋmai eten ke Kpawo Yitso Nyɔŋmai Enyɔ ke Ejwɛ David ha akane mambi ayikunle Yehowa memba fun Israel bi le ko ni echon David no ni gbla metoe Yehowa ke David ake ya nyo akane Israel bi ke Yuda bi le keke ni David ke Yoab niji etache nupale ake o ke tabilo ano asafo acheme ni yo shishile ayakpa Israel bi akuche le fen ami ke Jedan ahun ke ashibie shiba koni nye kande mambi le nye hami koni mali ame ikunle shi Yoab hermanche David no ake ni Yehowa Nyɔŋmɔ le aha mambi a ikunle ngmene akwa bohi na kento yoha ni ene anya bame ye minu ncho manche yino hu shime ni eba hewoni ni tawo ekane manle ne shi manche le ha Yoab ke safu achemele ye wie mole no ewole Yoab ke safu achemele shi manche David hi amete koni ame aka na Israel bile ame afo Yordan fale ni ame atoshin aroa ni jima nika Gad fale jole tenle wo igbe amejeje amete ko igbe ke ashe Yazer amechano kete Gilead ke Kadesh ye hit bi ashipon le no keke ni amete Dan ni kejeje nle amedo ame ya amefana igbe kete Sidon ame igwo igba agbene kete Tiro niji mani awaje yetahi wonle ke Hiv bile ke Kenan bile amajin le fen ami ni ame agbena ye Bieshiba ye Yuda wo igbe ame ku ame sa ame bashe Jerusalem nyojin Nɛɛhu ke gbe Nyɔŋmai enyose bemle ni ame akpashipon chomu le fen no le Yoab ke mambi ni ayakanele ayibole bahamanche David anahi hie walo ni eshetaya akpe oha Kpaanyɔ ye Israel ke hi akpe oha Enumɔ ye Yuda shibe ni David ekane mambi le sele ehe ni le bon ina agbamo keke ne ke Yehowa ke mi fe shakple ake mi fe ne kenoko o fa ne no ke fami eja ke mi ye kwashia Sane na akpa Yehowa ke Gad ni jigbalo ni yo David hela ke ya no ya ke David ake mi ke ni bi eten mi hwe hie ne kom ni Ekome koni ma fe mahale enoje charemo beni David teshinle Gad aninale ne bola amane asan ne bilake
Ka mete no ni okole. Ake homo aba oshikpon le no afi ete. Alo henyelo Enyɔ se ni ojo amena afoi ni oji ete. Alo gbele hela aba ishikpon le no bi ete. Susumo he okwe kono ha meheto ni mike ha moni chumile. David Hagad heto ake Sane le wa ha me na akpa. Shi fe sele mismo ake maya jegbon wa de sande. We Yehowa den eja ake lele imobo na le fa. No he wole Yehowa ha gbele hela babote Israel bi aten. Keje gbile lebile ke ashibe ni atole. Keje dan ahun ke ashe bi eshibale hela na egbeme akpe Nyɔŋma Kpawo. Shipeni bofo ni kpata mambila hiele ya ata Jerusalem hele. Yehowa chake Ejwɛ moye efon ni eba mambila ano legbefan. Ni eke bofo ni gbe omelake. Efa ke wabie. No bele mile. Yehowa bofo le ye Arauna. Yebush nyole magbe mohile. Beni David na bofo ni chua mambile nile. David ke Yehowa ke. Na mimi fe shale. Ni mimi tonle. Shigbeme ni tamoto ehu mi ne. Amele amefe kunoko. Ofa ene. Blamo mike miche wele montwe. Na kain gbile gbekele. Gad ba David mo. Ni bake lake. Ya no ya ma folishan lato ha Yehowa ye Arauna. Yebush nyole magbe mohile. David ye Yehowa famole no. Ne yin ete ye Gad rie mole na. Beni Arauna ya akwele. Ena manche David ke chuji mimbe ngogbe. Keke ni Arauna jekpo. Ne hogbe shi. Ne ke hien bushi. Ne koto manche David. Ne ke lake. Meni ke minuncho manche ba ichulo ngone. David ke Arauna ke. Miba o magbe mohile hemo. Boni afe ni mama afolishan late ye je maha Yehowa. Koni gbele hela ni ebabote mambila ten lese afo. Arauna tohe ha David ake. Minuncho manche. Ngo shikpon le koni okesha afole fen afole ni sa. Ye ohie oha Yehowa. Na china koni okesha afole le. Ke china akonche koni okefe lai. Mike ni bi ne fen eha manche chwa. No sele eke David ake. Yehowa Onyumɔ le ahe ofole le. Shi David here Arauna no. Ne eke lake. Da bida. Mi bahe. Ni ma wo Onyumɔ. Boni afe ni mike noko ni minale yaka aka shanfole mi ha Yehowa minunchole. No ewole David he magbe mohile ke chinaile duete shekeli Nyɔŋmai Enumɔ. Keke ni manche David ma afole shan late ye ino ha Yehowa ni eshashan afole ke shida afole. No hewole Yehowa bo fai ni akpale aha Israel bi letwe. Keke ni gbele hela le sefu ye Israel.